simple no a na odochi no eyi no ho di ni sansemi nyina no ehu muaye emu sembisa ene de ebro ewo odontin tan dwumedie so ewo Akoma FM 87.9 odontin tan eye dwumedie so nkokora aye de bro efia da bia enwu no nkro Pana na no so de ne ba no e ba Eastern region ho no e be da asole na no me frɛ no ni number wa na me frɛ papa me frɛ na asem hospital e papa dan ka so me frɛ hospital me frɛ e di tu sama sa frɛ papa no me frɛ na so na botema me se ma frɛ me yale na du tu weeks bi na ma sa frɛ no 2021 na se na ma sa frɛ papa no me frɛ papa na odifo na nkasa o te me ba na ekasa me ne me ba na ekasa saa we si January 2022 ana me from se ba bia adun yo bia adwuma ma ba ya adwuma ni 2021 saa de atwa besia ne de a o mo fa sika ne ma na me nya obi adwuma na me ye no okay ye fa ho no ento ni ye mra ebra wo ko efie ho no wo ko di san ho mi ko di dako ma complaints okay ebra wo ko ye no wo hu wo no ye mra de na ekoso na ye hu se waje usika de eko ye wo ni e de na ekoso ho Akoma FM na mo ko papa ne ho no me ko papa ne ho no ohu me pe asem obeka ne se ako mi suna mi ni obi a me de ne be ko papa ntimi ha me pe papa bi wo krom ha ye kumasi krom apa ne cho so me ko papa smesi wo woni manim ma yanko ntipani baako ne number me ha na me fra ne me ko honom ya ko na onim se ya mia se na wo ma se me de nti asema papa so pani be ka se awo ko so una ya ko so na mtem ba chan awo pa na papa ne ka sa ba fom e so na mo fra me fo so a na ya tem didie e yo haw na nom de gu me so Akoma FM e she mi pamu nti asema be ka ne se me pese o ya de bi ma me wasole dem hanom me pa chow me pa chow so for no na kan ya your friend say na dia ba me bra Facebook live na asem ne easy ayiko beef seasoning powder ayiko jollof seasoning powder ayiko stew seasoning powder what beef no ne jollof no ne stew ne dia na woni mu se woni dia wodi bie kwakwaye enti adaworo ma hye so na ma wonsa enka bi mu amu no Akos me se ya sa phone na say me ya ne record ho no ma wonka me for so be phone na ma me o se me catch so fin say wo hu me niam nyina na beke kama sama me ha pa me so ka asa me hu dwuli me na me ma me ti wo ma me miato me nim de nti a wo ka sa asam no enti a kire aya me ka asa me ba to na mo say aduma ba ne so ma adum so obebubu na gu atete na tade na adum se sa no kan dia na nyadum mi hu ni se na yakom bi so ba ye ho no ensuo da ho wo ka se ensuo ni bi e de ya mamle eton ejisika na sensuo bia so wo na mamle na so atimi akosensuo na sa nkoya na mamle dia ane na sa da na afia da mo fra me no na se na okoko na be ya ne sa na yakom ho nsuo no na ya sa na me na me enti ami tire mo ebi kwada no timi fra me fo so se mi na me fin say me hu ni niamam na me ka dia obe kire me pa ande o ka me ma me wo ho ma me nia wo ti ho na ma ye din na mako yes wo ba ko so nim so ba ko ni de nim so ba ko de nim se ya ne ye ba ko ento ha no afa ko sia
If you go to Yabi, no, I find Bible. Yamama Akwaba Sonkokra. Edeba Akoma 87.9 FM 87.9 Eya benada ene eya mebosumene da etoso edu ene ebra ye fiti Akoma mu nsam dwumadie yi ase no yenya afe pepepepepepepe afe pepepepepepe ene dai enu nti na yeda twedi amponya Akoma FM ewo pempenso a wodi yen ababedro ekukruhwi ase ne nyina no onyame wanya yemu wodi yen aba yenya afia ye kanyina ne serade yada wasio papa ayeye enka wodin yenuanom amu Facebook yenuanom mebobo wan din pokra na kampese meja hwan ni o hwan na memoni din na hwan na menyaye yenemo ene fiti ase yenemo ene fiti ase yenemo ne fiti ase ahyase ni nyina yenemo a yenuanom a mu YouTube Akoma FM Pastor Julius ma eda abusuafo ase Akoma tiefo Akoma munsema tiefo am say ye ba afe pepepepe ne na onyame ne yen adini 10th May erade emreko sisie afiaba na yeda ye tiefo papa bi ase na no kwasem ne say ye ba o mo ne atena yie o maboa yen in fact ni so ade hu na ekutawa opese de boa Ghana ne asanteman ne sabe nipa eye mobrofo mu ni kamafo o maboa ma metima akasa for now within 1 year yetini outreach some percentage quite encouraging na ye ba o masi papa say going forward no o mu nkoso a enso ye mu na o mu nkoso a emwa yen abribia ebeben ye so no ye bebo apini wo mu na wo no so mu akakra bi obetimi di aboa amani so ade hu ama wo wabedwafo ewode ma wiase ne Ghana man no na erade nam so na watumi ayenti yedo mase 1 year enye bete yedo mase enye bete sa adwuma no mu hu ne sa no nsem wom emu nsem abetete emu adidi atem praise Akoma FM praise and say yasubo omo ayedi watamo and yasubo omo chawadwa na obi tumi ka asemo na wo kohwe na wo hwe nipa kro animu a in fact na se obu nsa nim tia no Nesenka utumi de wonsa pa hwe ne se so ma o se bo timi ka asem ho wa kono WhatsApp status akọ ni pa kwa animu kra da na WhatsApp status so ebi so wa Facebook ra no akọ check na yi ne profile mo ni pa kwa da o ne bi wa na je onye ni pa mu bia we still time on but I miss all the challenges they were there yeah by initially na your internet seriously your listeners and viewers now are there Facebook YouTube my idea pa because all these challenges ma I thought idea ya pa na say wo share idea pa wo internet so na twa no say ya na bufufu na dia yes so na dru ba bia den no na ya ba kan sam na ya da no who say ya na ebi fra na I ka henkura no and DJ Clinton bomba gasia na babo and DJ Clinton ega be mamo ablaje mo o mo to ba aweta bonze ne mo o chere da ko o ya ni wo pode I was some na no answer the yen po anyare keto but ni na o matini ache o manu nsuo adi ababe sisabre ebi du shemkunai mako ye bi shemkunai mako monyere mo ho na ne monyere mo ho be ye Pastor Julius monyere mo ho o mo ya ade monya ma bibia no abem ade bia hyase den nenso so utimi kwa ebe ye Akoma
Akoma FM. Ya damasi. Omaya de. Wengeja 1 year. 1 year ni. Nyamishra munya yenka yehunya yense de aka ina ne say. Nyamishra munya sister Diana Frempong. Yeah, Diana Frempong UK. Pa Diana. Yeah. Sister Hetty. Na yabo ama edunu mu. Omo nyina hye yenkran pa. Nipa doso. Hega ado no mo. Anyina ma vek no mo. Teresa Boatin no mo. Kukwa Bright no mo. Omo nyina yenkofo Nikita mo Zaro King of Kings and more so ya ba ahasia I am the boutique no just omu nyina in fact opele no mo uhia wo ma omo doso and they encourage us a lot nyamisha wo mo na adwuma no afi ni ye chance afei ya hwesu afei ya toaje fo afei na ye nan afei ya toaje atase age fo aha akwa so na age fo bia na ya be yesu aye ne wo mo na eyi se de wo mo je ya baba no emo mu nya ayemu enti Akoma FM ya dedicate ma little kuno ene so na 1 year ya wo botaye bi ya bat ya de ho ayi abebrom later but little kwaku dia still ano yeguso na celebrating 1 year anniversary no 1 year anniversary essentially the birthday that was 5th May and 1 year anniversary no 10th May your month your birth month nti ya dedicate 1 year no sign the ma ya ba no little kwaku nti bibi o ho a with the member Pastor Julius Akoma FM evangelist 1 year Ishmael 1 year and Nana Yere 1 year ni na ye pushi dia ma and a walker was Baluchi was ya de maleto kwaku na enye nsra ma ko number no eguasi e me patwa 0245 30 14 62 0245 30 14 me patwa edin na beba na ye Mary Akosua de kakra bia and 0599 Akoma FM 814 926 0599 814 yegusu a ya little kwaku ya dedicate na ya de ma little kwaku ma that's one ya nyamiase ma update kakra o na afi enra story aye no yetu ho na mo se akase yetiefo afi na ye no mo bebbo adwuma no gidigidi ye kɔ ho nti ye kɔ ye no de asie ne se sesia yakoto in fact yakɔ na yese sofo odifo de em se pata biribi abom ne ho nhyɛ na mfa ne yie Nigeria difo Nigeria difo chase no yo ayo no an em ko ye nya maximum ame aha sofo ketwa maximum na maame akasa no hwehwe komo in fact nyame no ne di nkomo kama aya butoye mu na ogya tum se nyame ya adoma enne na wotwe nka oni ekura ba na no so wotu kwan nti nne na wotwe obeba na ya friend ban Maxwell na chese de ono so because also no Maxwell akasa na Maxwell ajatum se eka de odin bi na emum omususu se anu eka na Akos be kan ha no nti yese ebena da omra na ye friend Maxwell na ye nyina fon so na de wo bi o ka che no ma no on kan kire ye nso na fe ye hu de ye ne be ka kodu nti update ye ko ho ti update e wo ho no be bi e kire ko se ye ne Maxwell be kasa na ne sika bi ewom bi ese so Akos nsa ka no ne nsa atumi aka nti so obi anso wo problem bi atesa obi asisi waje sika obi afragada osofo ohene wato ansase mo afa echi ato mo sika kodim fabra na ye mo adwuma na ma gidi ye ni abre pa bo mo na fabra yes the fever na ya ba oh mama ekosoro kra ze bibi oda na mo anu kra nti okana na ze ti ase se odi fo emre dia enye patu ne de ano be anyway ma so agia tumti mama na emeda no wa fre ya be ko wa fre be 3 times kwa jeso tin se ne homete na maso anya nipa sa oye sofo
yes we ye sofo enti saa nioma we no ese se wo bewuram na wo kire ye nioma mu enti sofo we ndira makase mame ndira makase si enya do ba ma wo den se bra anase fa call na chirem mama no wasoma dwo na se wo se munya mu kwase asem ye mfiwo a fe de makoba fra nioma de ro ya kike duro ntia suru wisa papra from wisa ya de fra dia fia wa ma ya ka ho ze na na kwa ko tua se o tua de no wona ye ho adwuma ni na no na be ye okay enti nyame enshamunya update no ene de amamo na afi yenko na yene ye mami enkonko kasa ye asanda bodu he ababa wa no mo se friend ne sen obaya te he obaya o te he kasa gu mame asimfo so obaya wabaya wudi ne medi agro yesera enke na no pai na waduru ha wani medi agro mame mo ha eja na bo de bedi ano no wo father de fa eja fa na fa no ewiai meni metie fu ma bedwafo ya ye graduate ewiai de boko amebaya obaya wabu mi kosia bi amentiase mitie enre ni bra wo de kasa ye wo ho no obaya me wo ho na me ba no afiri adwuma mu bae e na ofa me phone ye call nti wo ye call me ba mic e na ofa me phone ye call nti wo call wie ye no say na call ye kola ye de me Akoma no ba no hwe no ba no ana me frɛ ye pe na ga na piki ya mi o ma na me say wo ma hwan ya o se mi obaya me na oba mic na nyemo na makowo bosomo nkron na me say wo ye wudini na wo ba be fa wo be ma ne beda wo mi sase papa na se ne ma me wo he na wanyem wo timi de nyinse akọ opa no ma me nche wa somfoso ekwara se ho akọtena ho mu ambotetie sa ko wa kola fa na kwa na nya bosomo nkron wo pa echire kwan no se ma minimo ana me se wunnim de se de wa hunu me kwan no se an ti ho no Akoma ma me ayam hihye na me koka che ma me bi wo ye nchen ho na o se yo wate na me ma omomla nti adana me kosene ni sika 1 million ana o che me say sika na babat ni papa no mo mpene say o mla ana me si yo de meguso nti meguso a o wa no afle me na ma say no mo sika o wa no afle me na me si yo nti de adibe ma say ni sika be 3 times no ana o frɛ me say ma ye beba nti o mo bae na me anim no mo betra me nchen be 2 weeks me ne kire area mo hofo nyina sa aba so wona me ba na wo na we ya osakola ni sa mic we ya osakola ni sa mic na msiyo nipa de yempuno ana me ka kire mama na wo ho say on kire ne say wonya ready say me ne ko na wofo ho fi say obi na wo no ye ko no makotie e ka o ma bo akola no ho me ka na so ni papa nye say na msiyo ni papa nye say no o say ni papa mpene ni papa buafu na mso me ye nipa onu so ye nipa nti ye kwa ye nyina ye tenase ne ya kan asem no no si yo to oji tumu edu se be kwa akola itwinchan o mama nko na mo se mentu me bo ase ti metuma to me bo ase anti obato aso nyensa o menchen no ana me to phone ma no say Akoma ne papa ne maame na me ne o mon kasa na me ne o mo kasa de be se bia no metu anamom na maba o mo ho na me ne o mo ye den ne ya tenase wakola no ho nti be do phone ne come fe na ana me papa ni ho ana me mama ye say menti ase wonu so otaba me nchen nti blonya ne mo obae obetra me nchen aye di blonya ne wie ana me ja o mo kwanti to akola ne niema fie wula baako o man kasa de me ne ko shopping kuma se che be ya na wo fo be hu say be bia wo ko wa akola ne firi ye no me kwa titi bia anim ma ye de me ye bia obi a o re so wa ya di obi de timi na me se anya me ba nti wo bi ba na me ba na kofa no nti eze dey menye me guswa maya afe akola ni benya 2 years last September ye twemu a na me frɛ ne say akola ni benya 2 years nti first kola me ka chen say ma hu so o de o fa be ma akola na chinti no won twa akola no fo yin akola no yale de bia be frɛ be akola no yale nti won twa akola no fo mama ne sika
so on to turn no twa no for to wo twa no for na obae 2 years ni mu obetra me nchen ma me di birthday makola no nti birthday ni mu no ana me man sika so mpo ni branda kwara na me ne ko ne papa no mo ho branda ne pena me akola Jordan nyumile ana osesa ni suban nti bi kunu ko no ho kitchen ho no bi sasa obaya na re na wo ba wasi nchen na wasi kasa wo ko papa no ma me wa no wada ne wo ho aye ho star no wa munanta da no de na ye no wani me na me nim so wa plan bibia agu ne tirim nti adechi brana me disika man so wonko bo ne ti na okwara na ye ko nti brana no me ba mike dia omo so le ko aduma ba bi anajo ahomache no nti bi kuru so la no pa koe nti aka me ne wono na kola no oba ho so amia na me dwala kola no ana ne papa nti wono dwala ne ba da brana no wako dwala kola no nti mi sheja ye dwala na me tesa kola ni su na me so oba ya na de na ya kola no fa ne blame na ko ne ko bo wuti ni ba se ne minim sai wo dwane nti ni ma kola ni mama sia hata ahoma so nyina me firi dwaye no wa yini nyina agubagem wa dwane me hu ba bia wafa me di sun tuma na bo me mu me di sun enam lo le kwan mu e borede na manfo se obi ehun no nti ba bia menya no ana me kunu obi ko frɛ me kunu blae ana me kunu se Mike o frɛ Mike no mo de me na ba ma Mike na Mike frɛ me ma ko ba bia o ko sua aduma no o kele bi wo na madam ko me kyerɛ ana me ba ne kyerɛ me na me koye no man ko to madam me to ne ma me na ne ma me se oba ya asam na abaduru ai yo ana ma me ne ba madam ne kasa ye o kasa wie no na madam no ene me kasa ye nti o me kasa wie no o se oba no afre oba ya papa nti o fre oba ya papa no na papa ne kyerɛ ne se o fa no ba ne ma me na me ne kasa nti madam ne de papa ne ba ma me ana me ko fie na papa na ba ma ma me ana me ko fie ti me ko fie no ana me na ba ne ko ma ye so afo pani ana me so me fa me de na me ba fie nti so fo pani se frɛ no o frɛ no o ne papa ne kasae ana me so me ba fie na me frɛ no ana papa ne se me nya isu na me nto me bo ase na me ne ba no de wo ya kolabone pa ne ba ba ya no wo ya kolabone pa papa no na kasa ne ba ba ya wo ya kolabone pa nti me nya nto bo ase ana me si yo nti papa ne me kasa ya me hu se papa no so wo ye pani ana wonim me da nti da we na onim se kasa ya no me to me bo ase nti papa no ye se o mbeba abehu nti mi wo ho na papa nsa fra me biom se o ma ne baba ya baako ya oba ya de na chi mienu akotra ne che okele bi wo no o ma na ba ya behwe bebi a metie ne asema ekoso nti mi wo ho na madaga ne fra me ana so papa so omla adan so so toe ana ga ne to mu ba nti mi me de raincoat ni chi ne be hia o mu okwan no so de kofie ti ye ko du fie no ana me ma ma konya mu tra ase sister no ne blabi omo bae na nyame andum na mi kunu so wo fie na boys bi wo fie ho ana omo tenase nti omo tenase no ana sister ne bisa me na me ka asem no nti asem na sister ne be kan no wono na busia mu sem mu na o san be kan me sister enya busia mu sem ne be kan ha ade na wo nua ne ye no ana ye kan nti boy na ono ne gba no ana ne nsa wo wo no nyina sister ne ntie no kaka ka omo asem a nti ye wie no se woni oba ya kra nyinsen no enya me ba nyinsen na oba ya no kra nyinsen no wa dia babam nti ajisa nukwa nya afik ni akire tobo ase ho ba bi ehia me no na obo tobo ase muko hia ya na dia na course ho e ko hia ya no na sister ne kire say oba ya sister do ko tra ne che o kele bia sa na wo firi ni ho e ba me ba ne nchen no ana wono kire say ya se ba oba ya ne me ba na nyim enya no kure na oba ya no wo nyim wo ne nchen sa na wo ko ne ma me no mo ho ana me sister oba ya ne nyim a wo behu oba ya ne ba me ba ne nchen me ni fie ho obaya ne ba me ba ne nchen na wakacha me ba ne se wukuru pese wona ne da wo mpene nti wukuru ni kaka wo fie ho nti ne ba me ba be sha me ba ne nchen bi wo 3 days nti asem na wo kan no me oba wonyem na nim ba bi a wo dai odi nyinsa firi nti wono abo me ba ne di a minti min san mini na chi tinchina sister ne sai obaya no obetwe ni obetwi medi na nya me ba no ne nya obetwi medi na misa sister obaya no onimi wo he no obetwi medi nti twi na wo kan no hwe ne ye ansa na wa ka na sister ne kan na sister o ma me bu abefu kura nti asam na wo kan twa so kura na ko bo papa mane na wo papa kire me say on beba ti ye kaka asam no wo ha na sister o mo koye no papa ne frɛ me da bia ba frɛ me bia madam meba
sika me de beba no yasem sika de beba no yasem ama adosun bebe beba no adosun nti mi wo ho na dakro sofo bi frɛ me no so won na ye obaya no wofa firi brekum na won na hwe obaya no gidi kokko won na hwe na ma na wo na nsem bebre nti on beba onu so yesa on beba amba papa no ntu na na ma sofo no so wontimi yedai emma nti na no papa no frɛ me sɛ omo koshia omo yie biase awo brekum na omo de to abusiafo anim omo yi nipa se omo kan no omo mla ma hwe ni mu a omo ma ese me fe papa no kra on fa phone ni biom obaya papa me frɛ na on fa phone no nti be ya 2 weeks ni na me frɛ obaya no okaje me se me ni ba bia woni nchen menene ni ba bia e ba bia na me wo menene ni ba onne me ba na wo ye una o se me onne me ba na wo ye nti me na wo nchen o se me ba bia na me se obaya se me bia ni wo nchen a de ntina me hwa wo minimu wo he na anu ya obaya obadwane kura ni mama sa togo akola ne ho no o se sa ni nyina akoe sa wo se nya me ba anya ni bia ni wo nchen de ntina wo sa se sa ne ma ne koe nti say no obaya nya misika me niema ya ma toto ma onyina ne misika na wafa akola no na wo de ko enu nti na ma bejo ato amo okay na emra wo kasa na wo say eniema bi a wo toto emu ne ade a obaya de koye no wo koye opapa mu bisa no na asem no kan ho no we ye fi opapa eniema na obaya no mitimi di jafie wura ma emu anwa ejapa ko pot kete ayeda so kete ya ba foforo ya asa fom omobubu ano ma to ni nyina abi ama no akola na konya otraso ne ball bibia akola ni bibia oba ya akora me ba ma wo omkra no ni sika 800,000 to baba ma no da so ma to be ma oba ya ma to kente papa ibi aye ko mama mele ye de chichira akola ma to akola na mamle ni ma bia ma oba ya o so wo de ko e kwa papa bisa no wanka o no kasa na no mutomu so wanka ni papa bisa oba ko fam say wa bisa oba ya say enema na wode ba onya ne ohe o so ko di pa ona danfo bi nche o manhia ana papa dabi oba ya o ye kodufo asem a wo kan de metimi ntene me ntino enema ne de mato bebre ma ye bi papa anu na ahye me ntina wo ka say me ni ba bia won nche no wonana bia ni nche no nana bia ni nche bia o so ni bia FM kwa misika ni niema ejo ma diema no ne kama bono 1 2 ma na ya na kwa me yale 1 2 na kwa me yale so me so no me wa badaye enti bibia be fe me akola no hu bia no ne me disika na sene no bibia be fe bia na me disika na sene no wo mo ano ne me sika ne me niema nyina no fa mele me no fa ne ba okay me da so papa enti wo de na woni say akoda no oba ye kura no eya wonana wo ba eba na wo hwe no enti sesei no oba ya beka se akora no enye wo ba Akoma wa bia na no aka waka kire me phone so ba ka o se akola bia ni nche me ba bia ba eni ni nchen se wo de wo ba ni nchen o se me ba eba bia eni ni nchen me na okay se wo ba no ha enti mame ni no enkasa na fa ye hunu se wono akasa na oba ya na ka kire ne se akoda ne nya ne dia na koda no ordinary konko so no a wo de na je fans no se wo kra no wo yi wo tu wo low sperm count hey Mickey na po te say Akoma FM what if you say 23 years okay na kire ye mu e wo ma me de o dance wo ko fa ne phone na de ko ye ko enu ne ma ni behu ne sa wawo ehye ba bia akwa no kra nya boso menkro enti ka story ni nyina kire ye wo ne ho ba bia wo hia wo ba ya ba bia na wo ne ne ti ye twen ni nyina matemoni medase na me ne oba ya ne wo na mi hu no no muti besiase kelebi adwoso besiase kelebi adwoso besiase ha ai kelebi or not esua adwuma Akoma FM oba me ho ti oba me ho kora no mene ne da ba ko menga me na da me boa mene ne dai ba me ba once pe ena no kora so me na se mi komi na se mi komi ensa me da once pe ba ko pe one round pa chawai ante me ne dai no wie no be 1 week time and of friend me say wanyam na me say
wonyam ono wose ana me so okay mate so wonyam dia mate because me say me no wada nti so wonyam dia mate na ana wose na me san say sia na ebe ne dey obewo ana wose ono de wonwu bia na osua adwuma na ne sister no ompene ema no na me so okay nti me na okasa say me say man ska nko ya na me feel bio because no pressure me nza ba ya don ko wi kwa na nka be ka say me na me ku no because no pressure me and na me nyene say it of frame me mrebi so bisika ko to aduro osina down for be let's say adrobi aba adrobi wo honom nti 50 cedis ana me 50 cedis madam from ko woni ya ko school wo adumai ana me sika madam for so fa nkoma ata na me na mo voter region ana me sika na ma so fa nkoma no nti o komano nti mu wono ma echeka kra no sa frame me ana me say akoto aduro no nti se bia ni ho ana o so wan koto na down for ne say that month na ye let me say April mu hoko na down for ne say time no so no maduro na obewu na am say nti sika no ye ndɛ na o sika no wadi na am say nti sia no obatwi meje na so be me den ti ho no ya kasa ma me ni me ntam on famous me mfɛ no tram free voter region ba Kumasi no me jam me phone call kam nti me lose ni number na on so famous me nya number enti na down for our no go school ana o friend na down for no to friend down for no nya me number one ho no sa friend me back nti ko na ache no nya back to friend me no emu nya me na down for no friend me no ana ka cha me say ma wo na me say sa na nya na wo say wakoto aduna den na wo say odun wa nya akoto na say na me say okay wa wo dia amate na am tianu kwa me ne kwa di ho chenye say wo boa jaisa ana wo say o serious wa wo na me say sa okay na mo adwuma mumpo ana me ba fe na me ma me fo ba frɛ no sa frɛ ne back ti me ne kasa wie no ana ma me so obi a me suro no because ne bufu a am ntimi nyina no ta me suro no enti mu wo me ntimi an kan che me twen ya ma I say that time no good mood ana me ka tell oh ma he said ma wo that's a grow sa I no kwena me so ya I no kre ana me de get a number no che no no of frɛ again no ana obi sa again na again sin ai no kre one me na wo ti get ne buy o de ya bondin obaya ne buy yes di ata de friend ye ba di ben Janet Sio Sio ni school dia do ko school no Janet ana esi mensima manzima yeah ni esi manzima ma me din no okay ti wo mu anu afrɛ na akwane yare anu afrɛ na akwane yare na ese ne diska nti laze kra ma me ne ma me kwa be nya kasa kra ye say anu papa bi no frɛ ma me say akra no anajo wasensene ye nti wo na ko do hospital na me nti me kwa adwuma ma me ka kyerɛ me na me tokwa me kan bisa ne say nti oba ya ska de send wo nyina no wo ka kyerɛ papa oso wonka nti na adwo no ka me ne ko nti na me mfe ne biem me block number kwara me mfe ne kra bi na me number kwa me phone so bi nti we me na o ka ma me say me mfe no me check akra no nti ma so kwa de be go so ma ne nya kasa ma me kwa kasa me ho enti emu wono na me kwara me mfe ne kra bi me delete number kwara eti o first akwa na sensa na adwo no ana ma me ka kyerɛ me na say me niska bia ana me obia ko sky de ma no on kan kyerɛ obia o ba ha so na se ka se na o kon so a o so onko no wa no style bi o wan se wa ye firi no nkwa akọ ono obia anko ana say me niska ya ma no ha same way unti ma me kwa na me ku ofie saa because of sa akwa na ko yiska le tia na me ko yiska o bank 100 cedis ana me de send me give am no wo sisi a because of dance enti me give am no wo sisi a say on send ma what the man me give am no wo sisi a say on send ma no because me give am no wo sisi a mba chwan ana me ma because of dance enti ana me ma no send ma no ka go ma me say e din say ne buy esi man se ma ne buy okay enti sa number na number scan siso no and no ana ma me friend siso sa number na ye we ho nti ma me friend plan say ma send scan ma no o say o me send bia na me friend back o me friend no ka cha some ka cha me ne say me fa me tron so onko no ha kontompo ni kwa shempe di ma temba sa me send scan ma na me send scan ma na me say me send scan ma na ma for say me send scan ma no so me send scan me fa ma say ko di ma tempo to ana me sa friend me ge ona me say ajwa wan send scan no so o send this say ne buy na wo kwa send this card ya ma o wo baba me na de ma o girlfriend so on send fa ma say adansi enti guess no adan one fa ma o ma me no one send ya ma no ma me say adansi enti o enti me ma no to get a screenshot e din e buy ni na send me na me say oh about any no one no enti ma me say friend papa o de na nwumre bi ana ma me say papa to kwanta kwasa uska semu ya ho asana girl me girl no e friend no say ma say ni ska say ya ma ana o say an aba asana ma me tibio
ana o se aba na mam say na number no na phone no we send sika we ho sa phone no ne brade ko ba bi ada tu kwan nsa phone no so na o use si phone na number dem o si ya no aso na yeah and also no use so as kan ko si so man bi sa no o ka te ma me say ne brade de phone brade sa phone no ne sa asem no ko ba bi nsa asem ni to afa na ne brade na banta afa ne wo ho so ho enti again on kan okre enti asem no mommy nti again no on kan okre enti fi no me de again kwa de oba ko na nti oba ya am sense kan man we ya mam sa ka so on ba no nja kwa ne birthday man ni na 2 years birthday na o se akwa ne mbra no oba ya di ni birthday na kwa again kwa no na me nchen onda ma me nchen se man na me nchen kwa ma me ni befu ye sa nti na ne papa me ho na so man da me nchen na me se da bi me papa ne ma da me nchen force nti ansa na ansem we be ba o de ga kwa ne be dwane ansa ma be hu se sei ana again ye no say na no yes say na again no kan okre okay sky the man no sky send no never to manage na kwa onka enti obi a mommy na de wo no okay de wo no ne se de wo ma make kan say eniema wato ama ga ni hwa wahwa ni nya se wo se kan ga ni ntua anye bia no obaya aka kire wo se akoda no enye wo di ana mommy waka oka ne say ehwo ne hia me mommy oka kire me say ne say sisi ya wona tema ode akwa ne dwane ye ni mu ana o frame me ne sa ne kan frame me this sa ne frame no say me na me ne obaya wo ye no ana me sian ana o si sa ono ene obaya twa me ntro ana ne sa ne ka kire me o obaya twa me ntro ana me se obaya na me ne wo honom o se wanyam endi se o twa me ntro se ne sa se o wo ne ho ne de wo hu se wanyam ba na enamfo wadanfo bi honom a na o ma na idea so ne be ma elivoa o ma na idea se onye nse no onje ne sika ni sa na obaya idea ya na obaya na wanyam enyem no ne nyam sabre no obaya ka cho se onyem mani sika nkonko yinwo no na onyem yeah han sa ne ka che mi sa ne no obaya ne sister na ka che o se no onyem o se na obaya ne wo adanfo bi adanfo na me ka che se obaya ne se na danfo ne se adro bi aba sa na danfo na ne sa ne ka che se o na ho abona o man idea about that it is on wo date a o pe kwan bi so afa aje osika abrase dinta ne ka che mi se ene sa ade a sa na obaya ka sa na abade a obaya aboa no onyem wo ha no de ne ko enti mo no mi sa ne di nkomma kwa chi an ne sa no e kate han ko ne kate na obaya no so frame se ma me se o ma ne ho nto ne dia onfa onya se manen kama man ho ntone dia me so man ho ntome because na me so and then ne ko ekura na ase e da ne ko asimfo su back I am na me say awbaya ma me no wan kan say na even we na ma me no kasa e ma me ka cho say so go ho busuanfo wi a o do be ko adwuma mu back o ka che wo baya wan kan na ase a o ka che na me na afi na I don't know ka say me na me so ntende wo ko ekura se back say me so kura na isi say do to adwuma mu back na sa aja akwa na akwa na ko school na I was okay na me say mommy ya se wo enya sam wo bra ho se wo to pegu dantwe mu me boa ayo ya oba ya dia wo ani na ka so ya guy me boa ma da bi o oba ya che so no ya guy wo ya guy one ono ya guy enti se so oba ya ka kire wo se akoda no moto ni din o tuni din wo ho ntan wo ba o tuni din wo ho enti wo a so fun na tuni din no fa so fun na tuni din enti din ba ni ade to no David di ai wo din na so David ye di den so okay all right enti oba ya be ka kire wo se wawo no na wawo ama akoda no enya boso me se no o se akwa no 9 months oh se 9 months mu anso na o ma me kwa fa akọ no yeah me che se tell oba ya ka kire se onyemo no na mani sika nko yimu no wo discane man no me discane man o man say sabre no man 50 cedis 50 cedis okoto aduro okay enti okoto aduro no bai ka kire wo se wanom o scan o scan we no man tin nka bi enti mo no o sa frame ka kire me se na downfo ne say that man tin mo ne ko na de so no okoto aduro no ma obewu no say o ka kire wo se onyem na mani sika nkoto aduro enko yimu ama ne 50 cedis no ase nyin se na nya say ma that month they never say bia 2 to 3 months no na be 2 to 3 months yeah enti o se na danfo ne so okoto aduro ni no na sa month obewu enti wa nkoto okay enti o se okoto ana wa nkoto biem mami wo so wa nto de okay o se na danfo ne ka share ne wa nto okay na na scan we o scan wadi nti ho no ya sa aka saka na ade obetwi media na asese na do adwene na mana
nti ho ne makasa kasa ba no se ah ne ma ya na se nyin se aba sam se ka che no no nti ho ne ye kun kakra ene ma meso mantin ne kem free vote e ba kuma se na me ja me fon kam na nya elusu contact okay aha nti na down for no ne ko school ana of friend no ana o give me number one no friend back ana ka che me say oh Mike say ma wo na me say ah nti na che se ne nyin se ni mu nyina no wa hu no da me ba cho da bi nyin se ni mu nyina so se akoda no ye wo ba enka wa hwe no se bia okay hello Safra oba ya wo be fa for no enti sa de efe be ye wo tan okay we're a very stubborn girl Safra no ka chen ne se enti sa de efe be ye ne tan akoda no sa nyu papa ni a o me ye hu ne papa na fe ye hu ne de oba ye na se shen ko bebre wo dia sha ka na ka ho ma me guy bi onom o wa hene bokro ni ada dientam ne Abaya. Hello Abaya. Akoma FM. Abaya wujina sokasa. Esima. Hello. Abaya. Mepacho ni nchen oni wo. Mepacho fa phone ma Obaya. Mepacho de waje phone no free Obaya ho no. Mempese mani bebre wo so. Fa phone ma Obaya na me ni nkomo. Mami o sa sister fa phone ma Obaya. Enti sa police ba ni ye bechi e woni e be ka cho fa phone ma Obaya. Akoma FM. Penny boni o sheka kipieto. Obaya be na ni ho. Okay. Enti no na wo kase wode nyinsa ne ko hyehye mema bobo wo mo mema dodo san o frɛ ni ma me frɛ no ana bisa no sente Obaya sisi akwana semra go sisi na o se ka je ma me say akwana no nyeme ba na damfo bi wo e honom ono ne ko school e wada de entem e boy no on boy no date enti e boy no ana ye frɛ boy no so bae no boy no so che boy ko na madamfo no boy no so na nya hweda o so na nya hweda boy no me nche no oda o so na nya hweda enti o sa frɛ sa na damfo no ka che na damfo no say sa boy no na me ka se sia ne say tamo mo ko na se no o frɛ madamfo tamo oba give me number e o so frɛ no boy no so get friend ka che ne say sisi okoduru on the chrome no wanya obi ne na anyemo enti say o ka che wo ada for boy no ya wo o ka so wonne no na ewo ye no so okoduru om chrome ho no wanya obi ene na anyem ana boy ne ka che say oh so waduru ko no so wona obi anyem de a enye de obi a because me ka be ko school want me amchena ko wo de a eno de enye de obi a enti ana o ka che madam fo no je say ono no ohun ba ho asema a wonka ise o siwe o sa ka che madam fo no so say onu bi so anyem ho ana nsa no so kire say enye me ba aye bia ne ko mo no ko ye no e ho no ko nyem ye de nyem me ba e ho no no ko nyem ye ye sansa no so ka okay Obaya yeguso fra wo mfa ebe ye so be fantasa ye de wo picture no eba to TV no so sabo mo hwe yen ama de wo wall ehu oba kora wo ye menka se wodi fo ebia miki asamu a wo ka enye no kre ebia o maami asamu a o ka enye no kre enti etoje wo ada sa wo be fa phone no na woni ye di nkomo a kirekire yensemu amaye hunu ansa na wo beba hakra no a waba enra ekwe di nkan afra no wadi nkomo deda wo ka che se na no papa ye be ye bedru adwuma mu na wa ha wa ma no wadumofo na fe ne anya enti Obaya ne na busuafo o papa Obaya papa ya friends eh na woni papa di nkomo da bia wa mi sande eno Obaya ma me so your friends eh ono e friend esi manzema no Obaya ma me eni esi manzema no ehine fa no mo fire omo asimfo so wa no mo fire okay ena ne sister no o ka kire wo se akoda ne nya wo dia no Obaya akonye makura na se ho no ono wini me ne den bacho da bi eno so winim woni Obaya atwempra amfia na aboso me sen bacho eye oba me wona me ne da koye mu efi wono mu nyina no ne ni hobio nti woni ne da ba akopɛ ba akopɛ bacho woni na na bie nkopɛ mo ne bacho da ise ada na nya ode oh mo mi na na ni abrio me yes ya mesre because wako ho ba sa na ho ye ofenti na ase ne pɛ ana wono na de ne ho ba hye wo ma ye hune san ma ho no ahon hye ne de mo mi na ne sa sa me na meka me ba cho che die ti a wono na de ne ho ba hye wo de ma we nyina bae no ne madam fu bi ne date na
na madam fo ne ba me ho no na madam fo no da me nchen eti ne ba na me wo ho no me se me da na me amedan no madam fo no da me wenti no ne ba na batume da mo to ba madam fo no pese o force ne bi kwa na o mpene first day second day sa no o mpene eti no madam fo no ni ho madam fo no ko school na obai to ba na me se oba so hwe na me se madam oda ne guy no ni ho no se sa nto no di akonya tena ase o te ho no ma anyumre mu mo bi aho che ede anyumre no komo di ma na mo mi enkomo be na ekoso na mo shafrim obi be so free ase na go ba ko twe ba ko ni si o to na we da na sesa na ye dan na ye dan mami oba edi komo di ma na ase me hwa wani me ni nti wo dey so fare ni me hwa wani wo dey ka no de be che mi ono na de che wo o de che mi ai nti na wo te fa hefa wo ti akonya ma na tempa so but na me te mempa so na wo te mpa so aha nti ono na huri besi mpa ne so mpa cho komo di no betina me nchen won mpa ne so ne ba che ho no de che mi wo de che wo one oba ya de dia che wo make it many abiri o me ti akonya wo so mesre oba ya de dia na che wo mami ho na ye dae no ho na no odan for again dae no mami no ai Mickey mami wadan for girl mami nyame se na wadan for ne ba dem hom predo do say mami about 2 times eye wo dem nti oba na wo pie no afaya David oba kwa guy on na nya hweda say aso on na nya hweda o mami eye wo nkwa adwuma de nyina nya ekwa adwuma okay udaku bi o wa wo nkwa adwuma nya kima wadan for no na Saturday ya na oba ho se wadan for no nti o ba che se wadan for no ko se oba ya pe no ono akra na oba ya na o mami madam for no mo ne kwa na ebis ma me kwa na bisa na o se ono gen ko na nya hweda ana metumi na ka mu se ga ono na nya gen na nya hweda na gen ebi ana na wo wadan for girl aba wo there na wo ba be fire na wo ti akonya so the best then again we give in mami David na ye dan ba sa na me ni ho wupie na wupie die si dan wo hu se wadan for ka so won ne da gen ne mpene so sa na madam for ka che me ana asemene kra ba ye no so kwa na ma me frɛ gen frɛ boy ni bisa na boy no so say ono ba nya hweda enti se opa so ba ya ne pa on fan ko belu be ko bia se o yi bia na so na nya bibida se nyin se no ni mo hwe because oba ya no sa frɛ ne ka che ne say se no ko ni krom no woni obi na nyam enti boy na nya obi a ono ne ntoa so yes what you say no wanya obi a ono ne ntoa so meaning say na wo mu wo bibia wo mo yom ena se separation aba enu nto ono akonya bia be ma onso to aso ekọ wanim so what you say enti se wadafo no ka se wonne oba ya nya intercourse wa okay I can't think far okay sana boy ne kan wonne na another boy ne se oba ya pa na oba ya na se boy ne pe Mickey me bi so asemo boy ne because a boy na so oba ya pe no oba ya ate ase ama no a di enti no oto ne nsa frɛ no a woba but obedru dem oseme no na mami a de mi hu enti wadafo no oba ya ye bibi na bia wo no wan kan kire wo true adan na wadamfo girl so oni ni ye bibi o so oni ni nye bibi o wode no betwitwi wo a wo mpia no ntontwene na wo nsore nko wo nto wo punu mu punu ya wo ankasa dia enti na po ba ya dada mamba David make kasa go afidie ni mamba David say wo ko ba ya de dia no anu de say andrew so o mamba David na po ba ya mamba David okay hello eja me mo ha o Hello. na oba ya wa wo ba Obaya. wo ba oba ya Wo na che sima ni mwanzi. me pa chi wo oba ya se wo hu na no ekura no wo na no so wo hu no di okura ba ya no me pa chi wo ba ma be na ba fie be ka che wo se wo ne wo ba oba ya na wo ye
Baba Jawa, me pacha Maa Akos ni Akoma FM. Me wo Miki wa ha. Ma me so ne obaya papa akasada. Da ho adi kire ne ma me. Me pacha mi edna Mike ba me. Ma me aigbeni no. Me pacha so won pakra papa. Okay, nyame show. Enti de me bisa no say, be me bia ba, ya wa be ka cho say o waja, me no obaya na awo. But I'm not going to say we should have been a country. Okay. Okay, enti why now wonim say akoda no eye ne papa oba ya aka kire wo ya han mo ko bi ho mo ebe ba na okumasi no ni mission na okumasi na di ma mission ni no para say baby say go na betna ndi me sisa o tene nchano o ka chane say opa ntino bia na baby a o ma ni hi pa kro a ba fa no na asendi ba na ke so no so di na dance le bana anya sa ni ke ke le duma ntiache no na me ni nya no aye ntokwa mba nsem bibiri ya ni free hona obai ya joba na ni nya ni sika pa ni ta so ko ba ku ya na ona ti o mo ko tra hon do ko tra hon na o je ni se ya ba but ya ko to na o ni papa na ai bo na papa na ni ma nsem ko le nsem bibiri a me ba na ma me se on pene ma me ba na ware se ba no ndi o mo ko se a se ya me ko se ni se ya mpa na me ba pa ni no na me na ko yo mo ko ya no na o me se enye ni se ko me de si ko ma se abaya ha do ba me sa no ana e ti o ma na ni se no e pi ana mo ko se me se on ya ga na ne ba na la ya ko sa o fu ni se na ne ma ne no aka ni ti na ya bianka o meje ni se no ana papa o tulipa ji ya ni bi obaji ndi ni ko ni wakati obaji no ana ma ne no na ta nya na tita o de kan na bi ti obo ka ma ni fi ho no ndi ma ma ne kwa so e fi ho ko a ti ma ka ma no ni be di potipa o ti but the away na say you boy now on the fa echiri no ana na ba ne say da kwala no no na na friend say the ba ne ni the ba awo na ba ya de akwa no abachi na say no nda ni do ba ya ka di yan friend ka wa ti fa me na di ya na ma me kwa ni say wa bo ba ya ka 200 million ana mi ga na dia na sa na to ya na ska se na da na 200 million o de ma na ai ma na ho e 40 million ke kwa na ho se ai 20 million ba ne ma se no kan sa 20 million na ana na to ma no ana se sika tin e de ba na sa na ai ji e ma ni ti o pa aha iki ya ma se ka 20 million ba ya se ko la ni so anya ni ba no ndi na ni se edna be chen ni ba no ti okoto kinki o ma igbe ko ni se ba ai di kan ya la se ba ba na wa e mi kinki na e ma no je ke je ni ma ni ke ni hu da enya ma ma ni so ma ni ti ko de ma ni ni ba na kan se ni ku ti se ya se ni pe na ni friend so a ni ba ku ma se no ya kata kata bi so krama ibe ba ne ba ho se wa ya ni ho obi ni discard na ne se o ko yi ti na ono ne mra da baba ya me ba ni ho no a ko ya se ndi bri but na na ta so no ya ta na ni so so ni so no so no o bo ho ni ni so de ni from kwa ni hu na na de from ni e bi a ta me te kata na te ni ho na te so ni de na ta me ba ni hu ni ko ya so ni na se na ta me ta afi ni ti e fe bi agi ni ka be friend yo opani me da se enti na wo ka akwesi se ye maame edna yi a wo so watoto kente ne ho niema se abusuan no eda nche ne a
wo bo ba ya de abusua foforo ba ese wo no ene sa abusua no be ma nanyam Sarate. Eti na Edna na abusua ne ka ho a emema mienu na che sa aba forward akora ba ko ho. Akoma FM. Obo ba ya wadi fie sen. But about 19 years. Yo, 19 years na first boy no a abusua no mo ba ye no. Wunim sa brantie ni di na ne yese wo mo no wo mu firi hene. Mama, ana me say mama nim papa ya mo ya fanti fo. Ya lo ha da bi ya yen che ho na wo nyina wo mo. Oh, akura na wo mo mo no. Ehwo na sa brantie ni na busuafo wo e won fante. Ya bi asi ya sila ya. Asi he ya yo. Enti wo mo no ba ye no, wo mo beje akoda no, wo mo be ka so akura ne yo mo dia, wo ma ba be ya akura ne ho amamre nyina na. Ya bi. Obi a na ye di dia man ye. Sa akura no oni so house for kore. Ana owo dia no ha di adaya sa da man. Dia na ya shi ba man ye. Ye mame Edna ne sa busua no, why na ba ni mu first? Obedi yo ye mami ya woni ne kasa ye ni sa busua no omwo mo kura ase no why na approach him first Nede mo kura da ko pe na wo ka tukuru na ya kura ha no ono na ka che me che ono me bana ne je ko tu papa na ni but I find it to be for Bana on the Kawasan, while my snap to crab bread. Say, 1 man into a rich snap on the menu. Wrong. Get you know, while she did before, or about Wama, of the Wama, and I said, was you, you had me, dear, about the say, about the bar, and I said, nothing about Yama, or brother and Yama, and that is Kabisa. Enti sese abusua mienu na ba ye de wa firi mu mokura ase ho no e na fe ye maame Edna so se ne ba Miki wo mo so ba mani me pa che wo fe wo ba oba ya tena se ebisa ne se abusua mienu ye ba ye mema mienu na wa abusua ne mu no enokura ne kure Bible se me se mo se hwan na ne ba ne akora na hye na chie no ati na wale hana oba ya se de wo mo ho no wonu na akora ne ya ne dia na enye maami we ba ne dia Akoma FM. Sanate. Enye ma ye maami ka se wo ye nyina o de ba ma wu because ye maami say oba ya de kenteni nyema emo ne ho nyema ba ye no wo bisa no kra ma ne ko ka se okodi pa enenye sika toto ye ma wo kra ka se wo boa no kra no wo ye kwadwefo uhu nyema no Abi ne kra nya ne ni ko asare. Sene mana ma kan. Siko nyamo ajayo na hu ni bana fa ba ku ba na kire. Gani de ni na oba ya nyinsan ya wo wu ye ni nyina no mpacho no ote wo nchen Akoma FM. Oba ya nyinsan no no ne me sisa na nete. Ande ki no oba me ha. Oba wu ye ma ha no ma awo ne kwa no. Ya din ka ka ti me ko so fu bi ho no na ho no ko wo. Ehun ba ye dia Ya akara na kura ya papa ni yeri ki na akara na kura to so fu ni. Iti wasofo na adi akoda ne to no. Oh, okay. Enti se say obaya woni ba bia wa ankasa. Obaya no. Ese de mi ba bia o de sia. Okay. Na ebru obaya wo ya oba batena wo no. Na wata tutu kwan kodi ba bi bosome na watwe mienu na watwe. Na to ka dem so ko kuma fi. Na okoya oni obi ko ya dwuma bi ho no. Okrawusu obekumasi na obi abeya adwuma sabre no a wakrawusu obekumasi abeya adwuma na akoda no onana no na wo sen Ebe na ka 3 years ebe na enu ka na ya 3 years but mi jane ne ma me no okoi what ni giant sa tam no a na wo ba ni nyina no Miki ho no wo bo
akra ne sekan papa akra ne papa no doso sekan papa o ena no waba wo so waba ba ya adwuma no kuma se no wone wan na net ya na osu adwuma wadwe so no oni me ba kan ne ba ne siba ni ni oba ya no ana no na me ti kula se ani we se na me ko se adwuma ona adwuma ba me to no nya no nyina ma na abu so ni bia no se ni miska wodi bi bia de okay ne papa ni sa pa ni na na okay enti oba ya ne ma yesen oba ne ba ya ba ko pe o de ayi ni okay wo betumi a kire ye oba no ni su kakra wo mu a wo as a father wo hu a wani nye ho ya de ko nya ni ni oba ya no on ye bi bi ntia na ya ni nye ho ko ni na da wani si kakra na ana me ma ne ka kan ta kuma se de wo ko school ana ni school ho no so be se duma tele duma na me ka machine ana de ma me na ni ska ya de ni ko ni ya ma ko ho de bia o se duma na na si ta pan no ana bi ska ma ana o yenti ni ntena no ti a o se duma na ho gambi ni de bia na o se duma opani mi da se na wodi agira so ne me colleague ba ko ni nkomo na yen hya woda ye pese ye hia mu no oba ye nyina na asem we ye pe ne pomesibre nti oba ya papa ena ye ne no akodi enkomo no nti no mame Miki mema mienu o akwa me pa chewo adane anamudi akra ne birthday mpa cha mo fa nto so mame na ye nhwe sebe na Miki di akra ye sini naso wodi na sini naso wose amansan mehweme Akoma FM amansan mehweme Miki nso mitimewo ntimawo na mema ame ado mema no yese mo so monye manu di be wo moni sa enti mo fa picture no to so mame waka fa to so mame ni ahwa akoda ne papa no bebre o si Miki nice wo na eja wode na eje fans abrantepa wode na eje fans waka ye ntem me kasa chese ya na ya de na to so Akoma 7.9 F makoma mu 7 twumade no na waso egusu amotie na tifo waka foni ne ho adwuma no na chese yemfa kakra fa mai pi waka na che di 3p garlic mixture massage atubadro amassage atubadro no mese obomode masaka bi ene na chese 3p doctor nyamenshira doctor ni yeso ya afemu ani ya start program ya na pi waka natural wo so ya sene ya start ya no so ya sene enu ntishane so emame 3p garlic mixture nyame ensha doctor enu timuntumu so edupano no na monso moma monsa enka 3p garlic mixture ni bi still immune system high blood pressure ko ficha wote ya sugar level so why ka so dodo enudwe ya die stock entihyewa anapo krasa wodwo so ntentem wodwo so utu se wa yase na eya oyasa wafu na yese kapu se no bo adasen mese oyasrade de wunya 3p garlic mixture dani ba mese ba kwalina ke ba pidan Angelos minua Babranje minua be ma Francis Waja sister Diana Frempol and sister Jafua amonu Jafua papa be emia minua sister Eti na fe so ma fake ne kru Mr. Boson pe mega be Marenta Bonzi na Sachibia Emmanuel Adams Abigail wonu nyina abi ma Rose mo se 3p anu ti ba sanka wo de ye natural the garlic ne wona ye ba ma dia na friend 0248928824 0248928824 and that's 0201 000021 0201 000021 na Emma wonsa enkabi na Rocket Clinic Limited there and yes and so say pakum capsules no yan de aba bema mu aye mere winya pakum capsules no janika 442 wabaya wakoso ekumenu no chese wono bema ni tie mu ase chaw afro na aba pete mese wu da winya de mu chiesa mante ba 5 something na chese wonso etumi de agiade no ano no and a van capsules
so try mo yade no prostrate member VENA ya van capsules we de no afa metformin capsules no ebo ma mo jade afesare ye woni padua ni mo acute sciatic pain we de no wo da na dwa wontumi enna no wani tete ho emetra wo da arthritis ana mo ye adwumaden agudifo ma ne meme mo tungu metformin capsules so edra imrache na hunu sa kokora ni abrewa bi kwadwo gena no wabie wanum meza wo da metformin ensanche ni atumi ye no bomodi na fra rock clinic kilometer 0248 885040 0248 885040 na ye Charistic Ventures awie what is Zahara Mr ne J capsules no aba Zahara man capsules na hindi eba Mr na Zahara Mr ne J capsules ne de wonu bomodi na pedro yi bi na Zakia ni kuru nyane no waka che se no nom se do no ye mahunu se nkyere ne ahodo enu nti wo so no nom be ma ekuragu be ma wo sansa gu ho nya kono sanso no oba ekuragu be mu na sansa gu ho enu nti no woni wo kuru eda no wapiepia atade no akosoro wan pese oba kuru ni nyina na be no ehunu se ne ma ho nye wapia akosoro ada wo ye ayi ti se de wasiesie ho awie na wo kwa adwuma na be ma no hunu wa na se de wasi address ne ye ne fe no aboto ho so ma menyo kaka no ne peja na we de adwuma no ankasa obi aye ready no apagya atade e wo banjan sa we ya Zahara mission ne J capsules so bebo ho ba bia be ye correct Zahara man capsules be ma wo ko sini anima 1 minute 2 minute no adwo so nkuruma meza wada wo ho ahyi we ya Zahara man capsules na bibia ye kama hindi e ba mesa malaria fever typhoid diabetes no mesa wada no be na okay si drug lane pharmacy e ba ne kam ka sho bia mu wo benya enupa ibi friend 0246 348334 0246 348334 na 0248 569335 na wa ma wonsa aka edu pa Zahara ye twa ye ho aba na sa ye ba ye de Mickey ene ne ba ye de ne beto so ye maami ana wone ne nana di the birthday ya no so ye de beto so na ye wi a ya se ba be push Mickey ye nya nwie no ye twa ho aba ne ye ntira I've brought you tuye ni seno timidini ya yana kakakra tuye ni seno timidini ya yana kakakra tuye ni seno timidini ya yana kakakra tuye ni seno timidini ya
Yana kakra. Tuye ni seno timidini ya. Seno aile timidini ya. Ekusi kradipi. Kati. Letete. Ayaku. Oh. What do we say, Monsieur Crabbe? Said I look at you. See, Crabbe. Let it go. What do we say, Monsieur Crabbe? Said I look at Ekusi kradipi. Kati. Letete. Ayaku. Oh. What do we say, Monsieur Crabbe? Said I look at Ekusi kradipi. Kati. Letete. Ayaku. Oh. What do we say, Monsieur Crabbe? Said I look at Ekusi kradipi. Kati. Letete. Ayaku. Oh. What do we say, Monsieur Crabbe? Said I look at Maa Akos, I'm Rita from Obuase. Tell the boy to forget that girl. Also, don't forget to Obaya. The boy is sweet. I need that guy number now. Rita, the boy is sweet. The Mentias here. The boy is sweet. Okay, well, that's please. My name is Beatrice. I love the guy. What is this? Okay. Well, so also the no. All right. And will be message. Nti me kai. Okay. Yeah, muncha. My message is no eso. Mama ninye tietia. Marco, I'm disappointed in this man. Your daughter is carrying a baby without knowing his father, and you are sitting there saying that the man is big liar. He knows everything, but he don't want to say the truth. From set, I have for Akrodie was say Obaya papa were disappointed pa when mo so obanyem na wonim be makra when no enyem yenokra obeba into oba. Hello, Maa Akos, please. Good afternoon. How can I meet you, please? Me pacho bedroom. Me wo askwa kumasi askwa. Yene mo no and a share anymore. Please, I'm listening to Mike and Obaye story. Some girls are very bad. Ono so ne message or de abanono. Menke kan bi emamo kakra. Ya no be Facebook or so amena mako kakra. Good afternoon, I'm Celestine from Oti region. Please tell the guy should forget about that girl, cause I think I like him. He's my crush. I beg, take his number for me, oh. Please, I beg you. I'm Priscilla. The guy should know what is right. Okay, or know what is right. Mine is Frank. Send me Obaya's number. Oh, and I need a good side. I say, and your 10th May, and another a paper. If it's your commemon, some Jimmy no asie, and Nunti and a ma, yes, I did ye ba
yɛba little kwaku ɛto so no na yɛka mo sɛ yɛ 10th anniversary no yɛka sɛ yɛwɔ nneɛma bi a nka yɛbɛyɛ but yɛba no deɛ no abɛtwan yɛakwan mu ama yɛntumi anyɛ te sɛ deɛ mesi dedicate me birthday ɛde ɛma little kwaku no saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛ 1 year anniversary no ɛno nso yɛ sign ɛde ma no yɛ plans a yɛdi kan take yɛ no yɛbɛyɛ no later but sɛ deɛ da yɛ ne so a yɛni abrɛ ho kɛseɛ paa no ɛni nti yɛnkɔ so mfa wei no nsi yɛne so na yɛyi yɛbɛyɛ deɛ firi hɔ a afei deɛ aka no yɛtumi ayɔ ɛde ama saafoɔ no ɛno nti ebi a ɛnura na wo sɛnde wɔn nso deɛ ɛnura ne da wɔn nso bɛhwɛ akoma mu nsɛm na ebi a wɔpɛ sɛ ɔsɛnde wo deɛ but ama ana wo yɛ ya ama ana afei na wo nso bɛhu na yɛba no oni ɔba ha no wɔn ti sei ɛna yɛde no akɔ kɔmfa no kyi wei ɛyɛ nnura yɛkɔ hɔ update a yɛde ma wɔ no no yɛba ne baayɛ no na ne nan nyinaa ahono sɛdeɛ wɔɔka ɛde too soɔ no na ne nan nyinaa ahono na ɛnan ne ho no yɛ no ɛkɔ kɔmfa no kyi a yadeɛ no ɛwɔ mu no ɛfiri mu no sei na ne nan no ɛteɛ hyɛmhyɛm sɛ yɛ a sɛ na nyɛ kɛseɛ na mmom no yadeɛ nko ana ne wɔ akwadaa ne nan no emu nti yɛde no kɔɔ yɛ ɔmo maa ne nnuro yɛhwɛ no ano atwetwe no ɛna da hɔ no atwetwe no na kyɛ sɛ yadeɛ na ɛwɔ mu nti atwetwe no ɛna ɛda hɔ ketekete saa no na kyɛ sɛ ɛnyɛ isi ano ɔden awerɛho ɛmmɔbɔ yɛgu so hwɛ no from hospital to herbal clinic asram na hɔ nso yɛakɔhwɛ no yɛpɛ biribi ato yɛba n'akyi yɛpɛ ɛdan korokorowa bi ahan ɛde ama maame no because yɛntumi nsa mfa akora no nkɔnkɔda obi veranda so nsutɔbrɛ ne awɔbrɛ yi mu na kyɛ sɛ adwuma a yɛyɛ ne sika a mode baa yɛde yɛde hyɛ mu nyinaa yɛ obreguo agye sɛ yɛpɛ baabi ma ɔba maame no tena na yɛtumi ma yɛni ɛkɔ akora no ho me nua bɛma NSDJ Clinton nyame nhyira wo ɔsɛ yɛkɔ mafa akora wei sɛ meba munya do appeal bi ama ne ntache me da na so akora we se wo se me ton me ka me dem na me de hwa akora ma ne ho to no a meton honest nyame enhyira wate nyame enhyira brochire ho obi a ɔde ne de aba bia nyame enhyira no 0245301462 0245301462 and I said 0599814926 0599814926 edi abeba ya Mary Akos ade mo amhwe TV Facebook YouTube and eguso no egu screen no so mo amotie radio no and ya bobode mamo 0245301462 na onso wabwa ya kaka na fe ya de ahwe ba no ensi yamra soe na yemehwa Mickey enti ebra na mudi weni ye ebra mudi ne birthday no anasa wo de ne besraw e na wogi akra ne si wo nan so the second 2 years birthday no mudi ne 2 years birthday no 2 years birthday enti wo start share akra no bra na wanya 9 months kasa from 9 months wo start share no from 9 months mama wo start share wo nana no from 9 months sa bedru 2 years 2 years na mama Waka Ebra wo Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube me patcha mo subscribe ye page no ma ye mo hwe mo subscribe ye mo share but me stramo mo subscribe na fe mo mia bell no nti time no so na you get notified na just won so what me ahwe no ahwe link no be Facebook follow ye like a page no comment na fe koso na ehye efama ye MT ye do ne ba beto so nti wahwe akodana 9 months akosi 2 years ya na wudi ne birthday no okay enti waka afafoni no etoso mame na opapa de na tra ne nan so na one no etwa salifu selfie ese photoshoot we photoshoot me pacha akrade na da so no enti na akora no na me pacha mi question mark wo ho for question mark ewo ho it is so person who say question mark wa kra ne ho a bra na behwe bi was a Mickey and what dia kwa say different guy no wo makura ha no anase susu ampa emo Mickey so we a fresh guy ampo hey
picture we dey ni obema ma na bodammo ekuya mako na me asem we dey miki ne maame akura bi ho ne de ne bafia wo hwe ni bibi ba ko mienu miensa hu nse ba we die enye me ba enye me na hwe akura ya wo si miki na aso yi e de hi fa pa ne hi me de se no bibi ni wa me hu se de se ana miki hu se ana de se sa wo ba miki ba mu ba foforo no na ketwa mu no no sen but onyini no was sign no ba fo na ho area fo nyina kate akola die eye mic ba ya dia to TV ni so but wo ba nyini no ba mu sakola no was san na osesa na osesa no osafra bi kwa ho osesa wo bi ose ne grandfather osesa kwasa ne grandmama osesa kwasa ne nua osesa no osesa kwan hu na ni nsa na no bo ne nante akra to mu nsa wo bi wo fie ho ne ye bi wo ho se wo bi wo fie ho ele die nko na mu hu ya mo ba akra yi ho kai ma me die na hu ne ya me ye hu ye wo hu ya ye hu. Okay, ma me fa 3 calls FM na mu amosha no all over the world. O the FM na ka che me say akoda we dey again ne boa ebeye mikidia ana we dey not and capital not. It is 0322498035. But Facebook Live Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM. O share radio like Utie radio na so dey bra fa wani bebo so na hwe na fei ema me wa adwene wodi ni ba bia afefre Akos ya mira ya kwai only a them one touch that na make a feel Marcus that I make my can say o sha kwara no na o shi ya them ya Marcus just make a some process ni ma tin partia o ma dia na them what's no ana wansa no onsa no me da say eno an ye pese ewunti umepa cho se wo ba we ye ose no na wo di ato so onsa no na che say eno so ye ko why wo di ni ba bia frefri wo say Mickey ana wansa no hello wo say Mickey ana wansa no onsa Mickey ya me ensha o papa me pa cho wo say Mickey ana wansa no enti wo TV no wo phone no anatie osa no ana wansa no we tumi anyina so osa Mickey ana wansa no okay so the control you can na omu sasa no omu ti eye tisa enti kada ya muri ka akola ni kakra akola de bi yi so omu sasa ndia omu sasa so okay yes me say eye Mickey dia bata bia sa no wansa no ntin ka eye dia de wa no sa nyame shira wono so na dwe kire no no ebetumi abasa ne dia na sa na onse no me pa cho wasa Mickey ana wansa no hello otie ne ho TV me pa cho mo amhwe ne TV so wan kran no mentie wo ho wasa Mickey ana wansa no me pa je de wansa no kra nyame shira wo Mickey abako wasa Mickey ana wansa no onsa no me da se fa wodi ana konko ho na ye ba mu biemu a na wo so wodi aba wo de fa WhatsApp nso a metumi akenkan de ama why na Mickey mame san mra ho biem enti wodi akra no kwoto sukuu mu ede na wo ye ma no school de yan fana nkoto mansa okay and omba ebedi 2 years birthday ni wie no ana me mo me ye na adwen senko one na ekọ makotie eka ewo from emra onyem hospital akonyina nka etua ka ne wi a na ya kwana to school na nke de gen akoto me on back ene ma gen dwane ye no because of say scanning ni ma oji konyina no onka me mo me bedi na chia akone de akone papa ho no
nti be mkwase nti no dwane ye no nti school ne de to turn school bag and feeding bottle ne bibia to ho obae no me fa akwa ne school bag no otame tan ko rebeko ba me ko fai ne school bag ne feeding bottle ne manyina be gu me dem nti no de wantimi anfa anko nti school ne de nya anfa na anko wonya anfa na anko enti ma me uka asa wode ne beko wonware enkobo niti wana ama ne sika so fa nkobo na monko opapa ho na ne nyinsɛn no a ɔde kɔtena baabi nti wo ba no ehu ahwɛ nko papa seseka no na nka muntua na afei motimi afa mo ade ato ne di ahwɛ no enum no ɔde dwane because no ɔde nkan de bɛma fofora kɔ ti sɛ momu so kɔtɔ so papa bɛka sɛ na nye na ade bɛma fofora bɛn ti ho anim guaseɛ ɛna ɔde dwane ye no okay na Mickey wuji di se wo ba ye no a oba be hwehwe wadanfo no a no wadanfo ne ni ho no a wo betra won nche ne yese me rafi wo betra won nche no a no wo pinche wo no a enti wan na kan yonkoto ho Mickey because what's in what the chair wo enti wan na kan yonkoto ho bra bani abiri o wo na wo no e me cream wo hwe ho wan na cream ne yonko hwe ho Mickey 5 fidie no hwe no ne enko mami ba che bia wana cream no hwe na wo gidi se egum o man pa chan wo release ema ni gum meba doctor ma ko nyanwe hwe me afo ti say nyame ado boko miki de agifansa na miki odo bi besi na so ba kula de tiere se ese yakula se odi a se se enti wan sebe ba ne ya register se ma me no enti uwie pepe pa ne de oba ya so foni ato sadete ye de oba ya foni to ne de miki de ato ne de akora ne de ato fifi DNA de na twibia be DNA wa na ma so maka kire mu o da no meka kire mu se mo makan no munyo mu DNA me nko me kunu nka sadete ba twibia be DNA me kura so be koye me be de papa me fa da free e wiase ehu aso me DNA no wako wo so ya sene ebra ye fiti akoma mu nsem dwumadi ase enani afe pepepe edam ya fini na doctor wodi aso ya sene bibi ekoso kama yo ya minshira mo so se mo bo aduro hu dawro na mama amanfo so agi atum se de yeri ba ha bia eye papa nti ye beda mo so mo ase na nya minshira so ma adwuma no koso from na enadwumadie no yes atwa so na da bia ka se mako we oba no anhwe won sabu yi a e ma problem bibiri e ma problem efi se nyankopon bo oba no oba special ene o man hormone special bia odi benyem na odi awo a e friend estrogen and progesterone oba de doso chen bema nti na oba de gina so awo na sa hormone mienu mama ko wanhwe ni ye edi how bibiri bebrew nti wo oba na won sabu nkoyi a edi how bibiri brew wanhwe ya awo kra betimi atwaw ifise nyankopon bo oba bia no wanfa awo ankame no na wanhwe ya won sabu nti onwo mako mefa number ni tudwa yantu adwumadie ni so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 mako musa da biye ba e kase hormone bi wo hwa friend estrogen ni progesterone ai ma oba bu ni nsa it wan hwe na sa hormone ma light of pe o problem it may be an so hwe hormones ye wo hwe wadidie mu wie wo hwe wo nipadua ni ye se de be ya obi bia be kama yesi yi ema edubie si ho a emunsia ewo menstrual disorders na chese emansia no emu menses enkoye yes na sa emansia o menses enkoye no emu baako awo adi awo ebebo no ti enu amanu bebre ho a omonwo anhwe mensie enye nyame na aye enye de nyame onye ni bia wodi amao wonu anhwe so ye ema ense emu baako benya fibroid nti enu amanu bebre wo fibroid a omunya we yise bi akọ hospital and doctor train say wo fibroid enam o menses a wanhwe ni yenti wanhwe o menses ya obetimi anya fibroid okay emansie obi de painful menstruation na nyame anya na dum obet transfer ma ne baba ama ne baba ne de ne aye ne ya achen wono de ne kra
nti wo agapade bia de gya oba nye menstrual pains hwehwe go from agedro ne bibia nye kama saa emanhyen emu ba ko benya miscarriages onyem na asai no de asani na wati baabi sani na ewi ne ma ewo ne yafrum wan hwe o mesisi ya miscarriages won sabeka saa emanhyen ba ko atenka beti akọ nti wo yoba no wan hwe o mesisi ya low libido ebeka atenka empam atenka untibi ti hwe o mesisi ye wo yoba no wan hwe o mesisi ya wo ya baba awa no hwe ya nyawo a wo nyini no menopause ubenya problem na wo ti ho kasa tenten ho ne friba ye hwe go fan mogedro no se de be ya be ma bibia aye kama na saa menstrual disorders no and menstrual problems no ye mbebre de bi kan boni friend ice cream period ne menses ne eba ana ebeba no ontimi ne di kopem so ye ne menses na wie nti ntofe adokwadoko di yanko an obedi ti boni atu ni dini ice cream period ye wo premenstrual syndrome ono de aka na awotwe ama ne menses na ba no obebo ne nsa no saa kopem se menses ne beba ifise moja na eba ne mu ayedu ayetika ese wo no moja na ye wo se yese nsuo nti mu aba ese ewo ne mu ayedu nti fa nti no ba e depend ebeba ti kopem se menses ne beba no obebo ne nsa saa ne psa no saa go from agedro se de be bibia be kama Mako doctor your dear friend amenorrhea onu de mfie du na ne menses mai mfie du na ne menses mai aboso miensa na menses mai ya yare hwe go from agedro no won topad yare wo yo ba na untwa abra topad yare hwe go from agedro se de be bibia be kama Mako your dear friend oligomenorrhea on de aboso ne esom ko ba ko pe wawie tot akupe wawie som ko ba akupe wawie yo de fe menorrhea eno de ebosume no so a ana ne bosume ne so no e ba ne o kire na etwa ne na asa so na asa ba nti ono kura wo nim tama ne menses ne ebetwa ana ebeba hwe go from agedro no enye sa e de wo how kase ene bebreo ene e wo dysmenorrhea ene e painful menstruation woni na wo adwuma ma wontimi mma ifisha ne menses ne ba ne na kokomo wo fefe nya de kro betimi anante no ba adwuma tunu obi wo ho wo sa problem ya wo so won hwehwe go from agedro no se de be ya bibia be kama ene wo de friend menorrhea no de ma ne ba so entwa bosumi na ne menses ntwa bosumi miru na ne menses ntwa yare obi wo kwa ise de ne ko hospital ko woni pani ansa na etwa ne yawo pani ama na etwa no enye normal ebesen aba hwehwe go from agedro se de be ya bibia be kama your dear friend endometriosis eno ne empanyifo kano ani dane eno de wawode en ho ate ntimira wo ye o menses ne bia san na chi ekọ kogu utube num nti utu kosua na betom na asɛ no woni be ma da ne sperm ni toma na asɛ no nti awo adi awo wanhwe ya wonya bi da tinya si ekọ ho na wodiem yenhwe go from agedro ne no nse ha ho nyina enko ma ko ye nuanum ma no bebre use contraceptives e de bo awo ho ban eye na mum wanhwe ye anya de nu mogya befa eye problem to be ya no akọ hospital ni a kire de nu mogya befa enu nti ema bi mu yiye na awo ne ma ema bi mu yiye menses emma hwehwe go from agedro no se wo num se do na no go from agedro na unya menses kama se de be bibia kama yen phone number ni tuga ni yen to ankomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 to go find the yesterday be bebu nipaduan ma nipaduan agina brane nti wo ho na so ni so brew ewiase twa ne ho ewiase atententen hwe go from agedro no wo ye adwuma wa ewiaso wo ye adwuma wa gya ho a omogya na ekọ no fifiri no emogya na ekọ hwe go from agedro no wo ho na so akoma bo peri misre wa hwe go from agedro no na omogya no eso ate onsa no na ye otitiriti sanu na ye otitiriti cholesterol we wa dwimu the pressure ni stroke ebebro hwe go from agedro no otu ase atwetwe sciatic pain ye no go from udanya no beka se abo hwe go from agedro na bibia be kama edu na bi obi ntimi na mako yare ye hwe go from agedro no
menstrual disorders and when you aka ho asem no o message ma hwehwe go from agedro nse de be bibia be kama low libido ma ko obi o ho wonya atenka no so papa e mpa friend orgasm obi aware be pem sa be wonya orgasm one rechi orgasm there we are one maybe sa that here we orgasm ni free ho any heaven na wo ho o free na ko heaven when adie do we ase adie do we ase orgasm and heaven it was no orgasm we heaven want to meet now we knew adie do so that here pompo bobo na pai pompo bobo na pai a we should go for bagidoro so the bibia be kawa obi dware wi do dia fi dwere ho obi dware wi do dia fi so that here what the one chine dey ma penti nyina ko ma ko orgasm we dey ho pa bari bia obenya go for bagidoro bia to wo krobo wo asati we ji ha be bia pharmacy shop herbal shop obenya go from bagidoro no no from wo boase a mo ko smart herbal ma girls was sinfusu hillside ewo nkoko Gabson pharmacy ewo koforedua achimoda fo nyina ko twumasi drugstore mbega bi agwasrodo mako agwasrodo fo afeye saa moko oda kwano wafko mbenya bi wo traffic light na se hwa akrafo nyina ko kanshi drug lane kingswalk heba and atinatic mbenya bi wo ho nyina tema community 2 mbenya bi wo little george ho ashama fo nyina ko ekus mbenya bi mankasi fo nyina ko Jeff Heber or Social Station Information Center wa obenya bi emergency yefa number den tu gane enko okay doctor 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko yeso yo ba menfa o menses ni agro no wan hwe ye di problem bebro okay wo yo ba so no wanya orgasm wo ye beba no wanya ko wanya orgasm heaven unkobi heaven ye de ade na eko ma ko ye bedi wa ye se friend no little cook sanity nti yesu kran sem kakrebi yesi no asati di fufu ne tilapia sanity oti musi wajiwe na afanto cellular na ya men kama ho yo it's for Dr. Grofine Dr. Nyaminsha maybe 1,000 Ghana per for na Nyaminsha Dr. the 1,000 Ghana ba o say ye ba little kwaku a o konfa no che gusu hwe no ye fanka sika no dog nyame ko bibia that's a ebesa hia sa pepe ne nua bema imano husu Japan enro wo shebo ono so de dia ba 200 Ghana cedis imano husu Japan ai wusu ya shemu Pastor Julius na Nakran evangelist it's doctor ebeja make fine boy say there obefu ada chere ma bi egu ase o twen no ene emike ne wunsi form yo yamiko bia Nyaminsha well say hi I'm Harriet Nyakodwemo from Jamase Amenase that lady is very wicked pa or kasafa obaya ho and now will be sending a message aba was no na ono so message awade aba no I'm Abena from Kaswa please start making that I like him he doesn't represent Mickey at all from Kwabena Nkatia on also message no the boy looks like Mickey's mother and has Mickey's nose and lips too okay was say nanim say Mickey mama kakra na hwene na no so ese Mickey no emu obi a wone de was say no it's not true because the child does not resemble his father papa no aboka okay Mickey obi so aboka Mickey ebra woni wosi wanse nepe lady nana de ne ho behyehyɛ wo ebra woni no have sex wie ya woni ndawie no wadafo ne ba ye no wotumi ye bold catch her no sese na mene oba ya wo girlfriend aye Akoma FM wentumi my ba shada woda so ne wadafo ne nam say that need too close wo beti se woni oba ya da nti na onu wunye close bia mu no ana my ba chode ka na say a odebe share boy na ma me free boy na sana boy ne kwado ya omo se omo ntem ka te say the first na obo oba ya kwadu ni ete wo nka no nti kasa kasa ne nko
no boy no nim no nim ko pem say ma me friend no e ka chen say na girl na e ka ansa na no kra wo nti ohun ye no say wo kra wo ne girlfriend adape no say na or reacting Akoma FM very normal na ye normal nti say eye wo na ye other way round wo girl ene oba ya na wadanfo no fa wachi o si wachi na nansi a kire hene the first wo si wachi akwadanfo nka ba ye ndɛn oma menya na hwe kanya no hwe next time menya sade ne bie matimowi so what you say ene se ma bebre no ewo ifu yesu me kasa me kenkan ya krofa we kasa me ya bahye bone but obi messages na me kenkan no so die ntina se wadanfo girl kra no no odi ne hu betwitwa how will you know say girl no kwa no wanyem dada ene odi ne hu betwitwi wo se be ya wo de be so e be se de wahunu ebi nie ene ya de abrawo a wa hwa akra from 9 months to 2 years abase oba wakọ wo aba no aka che se wo banie 9 months no akọje wa hwe no 2 years se nya odia asho so wo fa no wa fa na ko papa ho mbacha enka ti nto ho na menyo maame wo na ko papa ho wo di no o ka che ne se me yanko wo kra se wa nse ne pe woni na ntwempra passion no ana mutwa so ana wo gugu o san ba bie mo no ya no obesra wo maame moto birthday o san ne dai woni na na wujidi kasa woni na na bie ba pe bi se ni wo she ho so maame wo se kasa no abo me de esika me de money no de ma chura go but sika me de money no de ma bok ne ho ka be 22 million be 2200 ana nyema ma toto money do de me nchuro e no won churo okay enti ye be keka bom nyame ya doma adwada opapa e de oba ya e be studio hase like enti ye be sa ye hia ne ato asem we so ni ya hwehwe ma hunu sa akoda no enye wodi apa ana sa nya wodi a ti mo hwe ye kakra e di asem na aka kire young guys ye te se wo omo fa girl omo nya den yanko Mickey obi who a girlfriend obi bajai who obi what you know mbacha wato nso your friends saying ajwa o ma me no papa ni me so no na twempena e bajai wujidi e bajai ajwa de yin o papa de saying so wakofie ko hu o papa no ma me de Mr. Mankwa o ma me de saying akosia chirewa nti wakofie akoyi hu adi am won say won ba no nete e bajai okay try ya say ho ne e ba e beto aso why mama Ibacho da bio 20 what's your engineer say 23 years 23 what's what there yanko 23 what could him say wa ye ni bibia 17 16 23 years oh so wa ye adwuma there mama wodin Pacho me de cha yanko ye Omba hawie a nye bonu. Msela Akoma Dabi kasa hwe woni mame. Asem no a ende wa ba asem na wo de ba ye na na etie. Ma me pacho ma asem nya ne se me ne abrante bia wo baba ako. Na na akra na wo menchen. Okay. Oko school. Nti akoma bi e na abefa oba ye se ono na se befa no mani bi akoma. Nti me kwa na me se me mpene. Nti asem na se. Start it. Me ne abrante bi na wo. Ya wo ba ako. Abayewa ti o menche ko school na obaya o ma akwa na abaye se o na na se bla be fa no media koma ebie su a o de ne bebre me nti mi kasa nya boy na me head an ntam nya yi bia because ko de me fa so ma me yayi nti mi kasa me pin konsi ana ma ne free e na o ye se me a cha me na so me fa nya bie su am de wa de bebre e na msu yo na se me ti ase me ma akwa no de no ko we ma ya bie school wi mu fa akwa ne mala mo se akopim school mu kwa ma no eho enam se eho hin kwa msuta kwa ma ho enam se na akra o mchen ku school mu we fa no kodi akoma yi obi school am de ma de bebrem ya bi school mu fa no la mo se ya pe school mu kwa ma no enti me dwe ho amanti ase enti ana me bo me frɛ me bra ba na bra so abija enti me frɛ ne bo ma no enti no kwa wonti ase ma me kan yi enti wono so che ho nom to ba na tu na ni nam se ni se so be ma me frɛ enti ana me ya me kɔ ho nom nam se na akwa no wo mchen ko school na
Akoma na ayeso be fa akọ obedi akoma o munchen na afi de mo ya bi school mo family mo sia kopi school mo kwa mama me nti ase se bi kura se bia me ne mo ba wa na asa akra o ntema na se pesa mo ti akra nya kwa oni fa so ye den eti akra no se be mo abusua ayesa na se man fa ni dia mo abusua enti sa de me ti ama mo se mo kura bu afu me se ase me ne boy na sha na no di da bi enti sa enti na akra no me sa be fa no mama nsi da o ma boka nti no nya de so be ma me de akra no ai da akọ ti mi de ni nya abotre na eba de wonyini wo si fie ba wo nka ho na mama ne ka sa nti ba na mama ho pe na makoma ni so ko so akra so baba ya ba kope nti na makoma ni so ha me a se be mama so ya panyin ko ya bi baka se bi wu mu ade ana bibi sa na ma me de ho sa na me so okay sa na tie de a akoma bia o makwan me kwa kofa no wa bibi akoma mche bi su na mde na ko ma me kan sa afedi akoma do na se bi ankofa akra ya ma me ti tobo akoma yesu no ma me sa na maba akoma do asa o ma me sa de na che ma afedi ko be 4 years no mo da su dimani ntina mo di wani o mo dimani ma me friend sen o de na makwame adwuma be no ye ma on de nya sabio o yo hema ba ntitirimu dade ofana kwa onye adwuma na ni timi nyende ma onye adwuma de ntia ma me kasa anse o adwuma bia o be ma na o de metum bia onye adwuma bia sebe o maami ya panyin sa setirimu de na yin ti no o mo boa no se bia onye wura onye tirimu de na yisem ti ma na akwaya ahometi enti emu ana me de maami ya se me de o mu ya sa na se ta de na ekosodudu ena ma me hwedi na me ye koto me so ani na me so a na che so o ma je wo ba no e de free won say o ma gine free me say akra no won fie say akra no ko 12 years eno no twa me kakra bi me ba why me ba sisi anti wo de twa me akoma 87.9 f makoma mu nsam djumade no eno ana waso eguso an wutie na Yiko seasoning powder Island Spy training franchise yan ya de aba onuama saka Yiko beef seasoning powder ni bi no kwasam sa eye kama wo de steam beef na ede Yiko jollof seasoning powder fagu jollof nim Yiko stew seasoning powder fagu stew nimo na ebe de Johnny supermarket munya na fryer no 0244 160750 0244 160750 Mr. Wadaba kasa ba no pe ba to ba no for ba cancer ba gonorrhea ba dam ba from ya de ba stomach ulcer ba be ma wa yemre wo pem me sa wa da ni na ya de asafo ba ti bi sa enu tu to aye flat chana we sa wa da winya ba center wa be ma tupu wa no for Obama Bobby stand and no to be so where the way side effects be anim. When you have for Bawa to go hospital in Chawan or Teba come to 16 la she be Obama West Club. Manuel, what some motor Ayakasiano, Miss someone that bad and I drabber when you're panier and into Bomadiana bra. 0244 083 482 0244 083 482 na achem 4 bar and share and farmer Pastor Julius Ma Akwaba. Yana Nana Koko Akwaba. Evangelist Samuel Mensa Akwaba. Nana ire Nana Koshia Pokria Sikapa Akwaba. Okay, Pastor Julius, yeah. Dedika Obaya Mickey and Afe Nasaba. Mama da say I think say Obaya no or problem. Ya ka say manya mo se eboa. Ba manya. Ne manya na mabusa mo say nyame ankura no. Nyame a wabo mema wie kama wabo modern and ye da wase. Na chance makofa ba yi na amwa chance makofa ba say mema nana ema enyenyo onyenyo na Adam ka say the ordinary buy na sofo okaza omwa the ordinary buy na ubo mi wie yo no man kan chance ko fu wa wo tuna say na asase ko fu o de ko fu o da fa do bo bo ne bo no makodi apo ana gofa ne ba apu nso si mi eni obro wa de pa apu nso mi eni na obi si mi eni a adefa de fa obi adeka ne ho a ko fa de o ba bre ma se ba ko bi apu ko fast baba eni ye mesofo on bre de man ba ya ana no ba ko ba ha se na na ko zi apu ku ya sika passe 20 million per ko di be man o you know o yero mo check out o se me am tuju o ba na se be me sika ye di pom ka to mu ku ya so ko mu ku ya na se na no me go fast we bra and then na me de ma se mo se de no na kenya anka pro he kwa me no mu di agro
How they go Jane baby and how they can go to the coffin baby of the buyer. No, you do not find say baby the best across one. The first bueno, Mickey swing your body a couple. From welcome for 23 years more. Or 10 what you can call say I put the Bubabon the Pudia. You want you to call across 23 years on the Macassa and the gab and no is here. The gab and becomes no crop any liar come. Now, down no and my mom almost started to a mountain said yet. And your finger didn't collect the ball pool, the Piazza, Obama Bow 23 years on ferry. The workers will be being what I say, or ferry and Nasa say, Adia, who is as a Yena just say, here, what you do all the work Mickey. I didn't continue to do what was on. Musa Papa. Musa Brahmin penning for on the catcher. Oh, but I had to be because I never ran to Nabaron. We knew you were very much as I did at the net and a doctor Bano Cano. I did that my foot on the summer. And don't just say you would tell my the call to say, Master, how do you fancy all practical across what Baji said I come on and I make with my Hakulano. 23 years all promo yedana sanyere ma me ne ko di pada da hona e bi na mi ko ye oba you na way oh me dey me too for say oba ya no na say we problem so feel say o ho tinye sechenchena akwara nye miki ba omra because one miki aboka ahwenye anyense aba bedus abri wo say o afide wo say you bi ba ono so what one ade ne ba say and was a fine says something my DBDR magic no wash and no thing in the bar mama etia DNA rani nkonkoye yakoye na say yemiki bar wa fana de enye the bounce a ka wa bobiara so okaso wo be gina dia otua ne kadia ma no asomadwo na na nipa ye nkola bone sem do obaya so second story there so what's Maa Akos play DNA will prove because the resemblance will not prove some children don't resemble both parents okay waka also some ebe akoye first born no na bia na nyawa okay Pastor Julius you are on point will be message or the abandon or say please they should go for DNA. Pastor Julius you are on point Nanekia Marco or buy girls ne ye nyoma bia ehu na me de ne papa na me tu ne fusiesie baby obaya hye bia wonfa ne mra akora wo ya akola bone nsa na wo hye sa abrabo wo yase no anhwe ya obebo fie obebo man wotumi hu nse me ko ha me ne ba ma bi na akonyem na busue ni kan mra na wo se nya ho esa sesa ne ho esa kofre obi ka che ne se wo soso me no ne sa anyemo na wo se nya kokoduro ka che ne papa ne maame se mi kokumase asa akodi pa asa fa akola na hye na chie asa de na miki ne maame ho asa betina se bedi na wotwe mienu abaje nioma wo ho na wode kɔ no akodi na wasa ba na wode kɔ no akodi na wafre afrane mfe na chi na he na wode ne kɔ na wode ne ba se wanhwe ya ne ba no obekɔ wanhwe ya ne ba no obefrat asefo asase so ye ni obi sika saa sika na akora na yire no ho ato ne bu ase na woni nse ewiase nyanse nyina akuta no enipa bia ye ho se ewiase nyanse nyina akuta wo mo ebi na ono akora oba ya na ofefe ba no wo fa saa adwene no ato ni tiri so oba ya ewie no ka kire ne sister pani minim sa akora ne nyimi kimodia na dejeji wo me dejeji wo mo adi me dejeji wo mo adi nyoma na wo mo ye no ehu oba ya nyoma na wo ye no ehu oba ya papa nyoma oba ya ye no mesra wo befefunu wo befefunu fani power fi obefafunu said ye wo hu nyansa tumi sisa ne ho na okofi o maame ne se me de maame ye na nyame nhira no se bi makro koye sa na omo so mu se ye hye wa ya de me ji akra ne birthday ade ni chinechi ode ni yesi ode ni fa ha ode ni chiri wo se me pe wanse mo ba ya akra na wo de na ba me fie no ye fie de ye moja anyira ma miya maso akola ni mu se miki akofa ba mento ntwene maso ni mu se se ofiti ase no wanhwe nyi se no kra wo miya mi bi da ase wo se ko bo uti na wo nya fe mama wo
sika ko hihye wuti na bo o se mpaboa kra no ne ba on to mpaboa 900 man da 800 on to bi enhye ne 9 da enso wo watama wo oba ya se wo pese wo ho ye fe kente nyina awarefo se kra mpo ne ato kente e de ama wo mo se wo mo mfemfra no mo ho ye fe wo empena twi a wo ko wanya mu kente anya mu nkropoto anya mu mo ade so na wo de ko na wo kodi na wo ba abraso so wo nim se ani nya omodia wonim se nyamo ja no anya wo dia oba ya wo hu ehu oba ya wo hu ehu se oba ya papa won so oba ya mu amma ye beduro won so oba ya mu amma ade na oba ya ye no ma ko age mensam afre de wo ka kire wo se ma ko ba bi ye mi hu ba ko so no oba ya ka wo boaboa wo ho na mikotua wo ho ka na me so me boaboa me ho aba enye ma me na so wasi ye watumi yiyi niam a enwo ye afri ahoma so ahyehye agumu ede ko enti wonim sam ye ma me ya ka che oba ya se dwane ni enko papa wa ya ka ko obedi din ma mo ho ko obedi ho sa amopo no hu sa fe da ya to no ya te agro so mo be hu aji agro nagu enti wo huru de wonya no ba ma ba ko ne din kan ko ti se we mo ko o papa be ka se na ma ya ba na nko mama se na no wo monye mo a wo ni wo mo abewo enti ania wo di agro nagu metuachi enti ania me chance na menya ne ntem akora 19 years menya ne ntem na memfa me ho na me kope ba bi ntina wo bo ma me ne ka se oba ya papa mesrawo okay sa we di mesrawo ehu so oba ne nsa no fa ne mra oba no be kire se miki hu ni mu a ne hu so na nya sa wa asem hello ma, please read my message. Ma say good afternoon, please the guy should forget the girls. I'm Francis Edu from Abokobi. See my kind amount. You mean so? Okay, yeah, my man for back confirm. Quick credit or say we here no Ghana card. Brana Baje Bossia na fa kwa ye dwuma oba na jai member ho a wudidie ni wani begu asese oba ya dabi. But modia na first 0596 920833 0596 920833 and 0302 200390 na also ejo there. I was here. Ma. Mame no. Ni hu ne say nanka onyaware kwa nko be ma ne ba na ware no. Also oba e ro ka che ne ba se ko mu mienu nko da mo na ne ba ne se de. Onyaware a nko be ma na be ma no ho. Or the first boy don't pay nam exam no na or the nam say na ho efe wa dan for na timi si na chi dia untimi nkan che say oba na so ni mu ana say na da bi woni bi omo ye wo fili we ni che na da no e ma de enema ma ye be edoso e ma de ye no enema obetimi aye no ono be ma no ko tekra de yembe so enye wawa na emom wa anya de se be ma wa dan for na ne da do mo de se ode no ho be hyehyɛ wontimi nka sa asɛm ne nkyerɛ me ɛne de enye no ko ode a kyɛw sɛ wa oba no wo se wa ade a wa yɛ ne nye na so so wo gu n'anim as ode kyɛw sɛ ade ɛfo no na no de kyekye ba oba ya no so de ode ko kyɛ sɛ ɛna peer pressure wo se ma de bia me ka peer pressure asɛm sɛ na danfo se minye we na me fanjeje ne hoska enu tu no so yes because that time na o kache na onyem according to ne sister no na onyem enti o ya ajiji ni sika na de obeji o na chasem le we no more boys kan de obedi na chasem se na chasem aba no papa no wa ye ni nyame so adwuma ne papa wa ya ade o se okwa asori so ntimi ntwantro na emu papa wo kwa asori ma wa asori akọ ne nsipi oba no ni ba bi owo ma ye hu oba no na o ma kire wo mama enye nwa se be ba kwa na ba ma na o sa de ne kwa nye ono a enye nwa me nye me de kwa edi enye nwa se be ba na ba ma na wa sa de na koka Mickey fresh boy ho no na enye ono a he se Mickey ahofadua ye kwa ne ho o Facebook ye kwa ne ho 21 years there ka say ana auto was 23 say ka say my girlfriend am nene wo ho hwe wo ma mete ha wo say ka my girlfriend am nene wo na me man no baby a youth ne ye ko ne nyina ya fam da brabo bi wo ha no nene na make sister ba ya no make no ababo bi wo ha ye nyina ya fam da but
there are some things I was say we are saying baby we are say kono I was say youth near my home so na near maybe or why yes say ho feel because ba we go any mass they say obi ba ka say a man one man down but then enye abrabona obaya wa face wani so no kai say ewuo asotwe wo ho ma me say obi moja de so ho na enya abrantie de ka wa bobia ma me na bo no yemi mo anafo no moja nko ba bi enti na ma me na otene ntem kra nko wa ma no enya na adu so obeyi eguda because mo munyi say ngu enti na o ka say ni moja de enyira obaya sesa wadwen na bra ne ensese na yie nto yie papa no so yesre onya medjuma ne nsipi fa kra ne bra na ne ba bi owo me da say we say I'm Thomas Quatin from University of Education Winneba staying at Dance Street me call lectures after my music show no summarize me pa cho me be about Thomas Quatin sabo 7 p.m. and you may repeat OIC TV multi TV na so mama bebre nya no Sky TV me ma me onya no Sky TV okay Sky TV Sky TV so OIC wo Sky TV OIC wo and na sabo 10 and so ubetumi assign ahwe repeat no wo onua TV enti me nua be makwa attention no wo pe enti na wo kan enti make sure ubetumi ahwe no wo hobiam na bibia aye kama evangelist mame ya tie for ne ahwefo me de koma abatan ye ba wi asisisi no ye ne nkwala no etie no sese ya abatan ye ni andawa nkwala no ombetwa fufuo afa ye tiko na hye ye nu ma ye nya ya dwene se wo madru ba bia ye control mu bi se mpanyifo bu bebi se wa ma wo ba nsu ni nkola abremu a onyini a uji ni sunu suma no se ujira Wesley asoda no ho na wo hwe prisons na wo hwe nipa eba visit wo ho a emema emaya 100 a mema 2 pe mema 2 no kura no ma na omu be hwe o madam se ba ma se wo be hwe ne ba prison bomba if you say ebia edu ba bia na wo se otia akoda no maame na amakwan maame na ampere nti maame na ama akola na nsunu nkola abrem sese wonyini me se mari ti be jiro no mu timisuo sa ba she bone no me hu be bi efiri na maame chesa akola 23 years na chesa akola nko na ni wu so ko fa ba ne maame ba chi abatan yesramu ara anya abrochiro na yesi 18 years now ya say na parliament onke kan semkunu mi feni semkunu ya mamra nko ana abofa mamra nko ya obi o 30 years kwase ne papa tia no so na mudi abrofo dia no ba na mo fa abrofo no mo no ma no mo matete tantan na mpasa mo de ba asu ya mamre enti se ye jeja ye manu saa se wenya 18 ye nkana sem wenya 18 na kola wenya 19 banyifo se abrokuma etikuma kodu never tell libra 19 years mema me rutini nyemo ene ofri 25 ko mema 4 obaya 19 years wanya nyise ba ko de ma mema mienu enye ofere nanti akola we na ware be sei na ware be ko sei na be no ni tisese azumsuro ma no pa obaba no so abokagu next time so de akola nsa ko ba bi foforo elu ti ye be sere abatan moma ye nsori nyina na nkoda no ye me yani nko won ho wo de mo akoho obare no woni na da tama ara so panyi bi kase be me de wo se batan bia wo deja wo ba bia wo problem batan bia wo deja wo ba wo problem se mo nyina mo ofie kura make sure so mo nyina wura dem woni last person also koda mo wura fie gate na wo bata we di ka wuram na nkola ni di wachi eye big mistake mankura ni wuram na du na wo na wo tupuru
sesa bata bebre no so no wachi no mi kode mo kode amundundum TV no me aka poto no ja wala no na otewo ye be sere mo bisusu aso nie ye be sere mo me fa ntoma mo yase na ye ntia kwala no na David nyumo ase eye nyame ajapade o ye be bu ho akonta o ni hwe ni ye ampa pastor me da se papa desha so emhame ene wie yi se ochie ba pada ochio jaja mi di ochia no me se ochia die eye mema ne madru esiesie be ma no die no ho aye ne kama egina so poti kama na aye adwuma na oba no so die esiesie anda kanu no e ma no na ma ko ya me tadu o mo ho yawo se be ma ne ka kira wo se enya mesere wo enye okay no ochia na mo ka bo musa no a ene chia na eja no hyewa obeba wa wo bewure ho bibidro mu samse no ye fe no ochia eba pada ochia sawada tutumika na ma wonsa enka bi na bebo papa se na would when che kwale na ka ya misi eba Fredman tabia adehye market ya enye na ewo ho divine opeba center ye ne de otwe ba pada ba ye fe 0551 0551 22 82 81 0551 22 81 so beko osa beko be ma wa ye mre waten kani won ko pressure ni nyina beko na ye de na bibia ya kama me pa cho 180 plus 180 eye 360 de we ya no 360 ai da wo 360 yes sin yonko da wo 360 yes sin yonko 180 degrees ya di aboso ani ti so sisi ya mututuo de we ya wa ba be ma da wo 360 capsules ointment no fetwitu aposo no aposo we ya fa bi dobrasa wa da fatwia na oba ne be ma enye ho adwuma da we de ba Mr. Sashini na dro no bo mo de ma wo saka bi fa 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 kafefe talala last pem count be ma woyem repem odi boss o wa me 2 minute no adwo so nkuruma ade so be ma na ehi anapokrase su fita bi fru be ma no ba wo ba enka wo ho akoso kuma no emu abie elastic no ajaga anapokrase okoficha wote yawo wuni atenka de winya no ye kase bibi mu abia like ajaga aye loose until so percent ya winya kafefe talala na kamwa na kachom papa no a ye wo ba se oba no ye fa ne kachom eni ti no bomodia na ko dani ba adwa hwede ate obi na boni dia dabi wodi ma no oyiso kafe asesi na chum ayede dani ba kolina ke ba pedance ba de bo so wusko bi kokko fe Harriet kafefe woman 0207183819 0207183819 na say when ma saka bi bom ns ba the ns ointment ya ns ointment me se woni padua na ye mo ne mokwa ye nsere fasiesie wo ho e ba mo wanim dua atoso nsa beko oba bi wo ha ne tiri ho nye ne tiri ne mfu wapampamu pa ada wo ye be ma mesrew apampampa be ma kura ye mpe na enye wo ba fasasra wo tiri no na enye burom kama na wedi aye kama na wafa ne fefefe ka ho pebi aye ns ointment wasam ne ye stretch marks bekwa aye ns ointment a weak natural calcium amani memedro dia ada enyane dia wo benyane be ma wo benyane obate ke wo benyane ofiti kro no ewu ema enkoye ebenyane no na wadidie mo so enkoye wo benya apetete ubedidi ankasa enu ese bisi immune system no we ya awake natural capsules amani memedro fabi ene bebo enkro cash drugline wo benya bi kinso ke ba repair venture tinatable baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice kofodia gapson delight drug right and a be no ekoko fonko wusko be hillside and a bb kaswa tribe of judah kumasi daniel mr colina keba have me and a chris k ubenya be for you renest it was 0245 0799 15 0245 0789
15 and 0276 537701 na ene no ne komo happy birthday Akoma prophet Ansu Yabua Junior Wesley Cathedral Sunyame na wo we efi we yere Roberta Christie oh wake yanya Christie Ninia kunu ayo ya Christie pa sofu ya Christie ya so papa bi oh mini Radin Shira wekra Radin Shira ma woda nya nshira amen sabetu su bi anya nshira papa Yesu dimu amen amen choose fashion bi ono na sisi amen wa shematade no wa na na kwan so ade kama ade amama Josie t-shirt no fama yi what baba Josie t-shirt what baba emi tire adawuru masai bi a wo pese Josie so pempa moni amama kama bomodi ana friend 0243 433 465 0243 433 465 and I style no na efa WhatsApp no happy birthday Akoma Eric Dia group leader TV3 and na Onua TV Eric Dia or group leader ewo TV3 and na happy birthday group leader nyame onsa na omma nwade ambeko so ade abo adwuma na machacha ko be mu nsemu na akwankran ne mpota mu ya nyame sha Eric Dia na fabric Bekano woro na busa mu na osan bekano sister na wafa eni ni nche na okay so wo ba no ha enti mame ne no enkasa na afeye hunu so wono ankasa na wo ba ya na ka kire ne se akoda ne nya ne dia na kora no ordinary konko so no a wo de na je fans no se wo kora no wo yi wo wutu wo low sperm count hey Mickey na promise to say Akoma FM what if you say 23 years okay na chire yemu e wo ma me de o dance wo ko fa ne phone na de ko ye ko enne ma ni behu ne sa wawo e se ba bi akwa no kranya bosome nkoro enti ka story ni nyina chire ye wo ne ho ba bi a wuhia wo ba ya ba bi na wo ne ti ye training na Matthew midase na me ne obaya ne wo na mi hunu no muti besiase kelebi adwoso besiase kelebi ha kelebi or not esun adwuma Akoma FM oba me ho ti oba me okura no me ne da ba ko me nga me na nada me boa me ne dai ba me ba once pe and no cross me na say me come me da once pe ba ko pe one round ba chawai ante me ne da no we no within be 1 week time and of friend me say wanyam na me say wanyam ona wasi na me say okay mate so wanyam dia mate because me say me no wada nti so wanyam dia mate na ana wasi na me say si na be ne dey obewo ana wasi ono de wo nwu bia na osua adwuma na sister no ompene ema no na me say okay nti me na okasa say me say man kan ku ya na me feel biom because no pressure me nza ba don ko wi kwa na nka be ka say me na me ku no because no pressure me and na me nyene say it's your friend me maybe so bisa ko to aduro osina down for be let's say adrobi aba adrobi wo honom nti 50 cedis ana me 50 cedis madam from ko ni ko school adumai ana me kan madam for so fa nkoma ata na me na mo voter region ana me kan man so fa nkoma no nti o koma no nti mo wono ma shika kra no sa frame me ana me say akoto aduro no nti say bia ni ho ana o so wan koto na down for ne say that month na ye let me say April mu hoko na dan for ne say time no so no maduro na obewu
na am say sika no yende na sika no wadi na am say nti sia no obetwi meje na se be me den ti hono ya kasa ma me ni mintra on famous me mfre no tell me free voter region e ba kuma se no me jam me phone call kam nti me lose ni number na on so famous me nya number enti na damfo a on no ko school ana o friend damfo no to friend damfo no nya me number one ho no sa friend me back nti ko na ache no nya back to friend me no e mu nya me na damfo no friend me no ana o ka cha me say ma wo na me say sa na nya na wo say wakoto aduna den na wase odunu wanya ankoto na sei na me so okay wa wode amate na am tiwanu kwa me ne kwadi ho chenye se wo boa jaisa na wase o serious wa wo na me sa okay na mo adwuma mumpo na me ba fe na me ma me fo ba frɛ no sa frɛ ne back ti me ne kasa wie no ana ma me so obi a me suro no because ni bufu a am ntimi nyina no ta me suro no enti mo me ntimi an kan che me twen ama ase that time no good mood ana me ka tell oh ma they say the ma wo that's a grow sa I no kwena mi so ya I no kre ana me de get a number no channel no of free no ana obi sa na sin ai I no kre one me na wo ti get ne buy o de bi sa obaya ne buy yes di ata de friend ye ba di ben Janet Sio Sio ni school jan do ko school no Janet ana esi mensima manzima yeah esi manzima ma me din no okay ti umu no afre na akwane yare afre no afre na akwane yare na sene diska nti laze kra ma me ne ma me kwa be nya kasa kra ye se an papa bi no afre ma me se akra no anajo wasensene ye nti wo na ko do hospital na me nti me ko adwuma ma me ka kire me na me to kwa me bi kan bi ne se nti oba ya ska de sende unyina no o ka kire papa o so wonka nti na adwunu ka me ne ko nja me mfe ne biem me block number kwara me mfe ne kra bi na me number kwa me phone so bi nti bi me na o ka ma me se me mfe no me ncheki akra no nti ma me so kwa de be go so ma ne ya kasa ma me kwa kasa me ho eti na bom to say Yankopon adaro me mo afrisia pa so say me hu nti ma mo afrisia pa afiste say na ahonfe no kwa na ekoso amen na Yankopon na so solve amount problem amen na nya me nam da na e ben trading center so me ye num nuro me ye nya apomoden sa pepe doctor ye je fidie ni mu ama echia etiefo nyina ye stress oba adem free stro na o hwehwe nuanom nyina amen e frame Pastor Peter Dako na me yesofu yi enipa kra nkwaje ho adwuma hia me yi papa no kwasem me bota ne senko bia nko heaven amen wanya heavy anko abrego brego sa kru no na bontin streets no transparent good no kwa na kra na bontin street transparent good akonya be na wetra so na be na bedem ese obi akobi no kwasem na wanya hodin so na wantumi anya nkwaje ho adwuma nwia wanya subampa wonko enti mpese obi enya hodin unzo kan trosem ata John 2 wose adofo mi mpa esa de nya esi uye nya hodin se na esi ukra yi no ti we nya hodin a esi ukra yi no kwasem na ahodin so se be nya hodin a ese efa Onyankopon hihye kwanso okay nyame bo nipa no wa moyare wa mowuo ebra nipa ye bo ni se pe ena o sin kase Akoma ene ne ntesi be fifira ma ho e hono na chese bacteria be ba manipa yare kase wa wase moja ba moja so ne ya hode yenkwa enti nyame ye odofu nti no sin kase ne nsibe fira ma no wadi afuo so ahan enti hono Nyankopon first pharmacy o prescribe odruma ye enti ansana invention of first antibiotic ebano no nyame create nature and ode enura shem tisi ye pedra ese ko Nyankopon kwa papa me pese me kan Bible zembe brain ti no ye pese ni penya ahoden boy ye hamani no bramu no ho na ye nya vitamins minerals and phytochemicals ani pedua ni hia pa enti obi yare wonum no bebre na ne ho nto no a dan wani hwe Nyankopon kwan eni ti ne adi no bi abadwa so ebo apa na ba ko edi kan ye Danny Tone appetizer na obi ho kra o so me ye nya anemia se we ntimi ni dia e kire se
wo problem wo appetite nye nti obi a wo moja fom bia no ese wo nya adure wa wo nya appetite no tuma didi okay na udidi no so no na nipadua na dua no koma ese nipadua no timi twinua ne nuro no na bua ma moja no bo aproye unze brunese blood is the current of life. Yes. Wherever blood goes, life goes there. Yeah. Enti una electricity moja no ko ha neko. O kwa electricity moja no ko ha neko. Enti se onom dani to na eboa ma moja so bo aproye. Enti baby a numbness white electricity bia nyame nti neko. Neko. Emma no bi o ha de breast so kwa fitira na yasem. Unya dani to na ebeboa. Dani to. Ye maame no mpanyimfo ne papa no ma omo so omo emre omo sisi ade ne ade ne nyina no unya dani to na nyame nti efiro na adanse ankrofo die obi ho no na se wanya mubu yare stroke gra no ono ma circulation ni adwuma yenti no sisi ana ne ho ato no nti ye comfort dani to ama atiefo nyina se emfa nkan ye duro ho ebetimi aboso ne bi anom bi na wa betinka se nyankopɔ de tumi ashe adroni pastor yemfa number name to gas number is 0244 36 46 51 0244 36 46 51 ba ko amede ka ho ni ena hu se enuane a yedie ne yenyamu nuanu papa efiri se asase no kra no so a ye dono lean season ni asado no main season yesusu ano aye hunkrase no ye nananom sa asase no mo be nan nti odo ha na si ano ada ha na si ano ada ha reason ni se obekwa agbado na asase na ye nourish nutrients na bam tu duadua na wudi a oti de but ene asase kro na dua no March e be se dua no October enti eniano no way enti ye nyini no free be 45-50 koro na be ma we be ma no ayemre o peja e cutting of milk wodo kakra bia na fe o bra no acheso ne ba se one ma me ani ya papa but the truth is ya na ma for tanya anyi se de me kwaro no minia tsa adwen no no krese wo nyini no na hormones no bia eboa ebusu energy ko fom ba wonya dura na ebusu no up than natural capsules sanete okay se onoma ebusu testosterone any other sexual hormones no and male hormones no enti bema utin kase wo ye adwuma me fifretew ne ba se ono wo yiri hia so a o satisfy no kama eye dani natural capsules no enti bema bia de anya bi kura no esese bosumi bia no oso bihwe wonum dani natural capsules obetuma ye adwuma bia kama wadwen be retentive ohunama asa ye omremre nyina no ze wo sori gina wo ze wasi pise ta we be memu na sene America no o yere so ani beje pa okay and then last but not the least na sentemre ma no ye nyini no nsoso no hormonal reason binti no obi okoda na jo obekọ bathrooms se obejunso abempre no to so sa se ojunso bempre no na jo ye bema ne se ona duro so a problem ho ojunso be 5 times more than 5 times now ona duro so a ne se problem ho problem ne se wo prostate gland no ye urethra bi ejunso fa no enamu na esane ma bebre aye die ya de ne nyanya be kana wa ha obi